ubumwe n'imbaraga musanze kuba ubufatanye na pay presentation kugira ngo filime ngizi z'ubwenge zibagereho. Koperative ubumwe n'imbaraga musanze kuba ubufatanye na pay presentation filime z'ubwenge zikabageraho. Aba DJ mwari mwarahangayitse nagarutse muranzi mbara mayoberane nayo dutangiye amasaha y'ijoro dutangiranye umugabo umwe atwaye moto na amasaha y'ijoro za filime z'ubwenge komi number 1 banyita mudasobwa mugasobanuye. Umugabo akomeza imbere nta bintu byinshi nta bintu byo gutinda. Umugabo ageze hano sasa baramuhamagaye. Inchina ni kiskwiti barta idini china ndi mu nzira mukunzi wanje. Umugabo uri hano asinsarana urimo uravuga wa mukufe w'agaciro idini china ndaza kukuzanira nugira ikibazo. None se sheri nakupa yego saura koze. Umugabo ahita kupa telefone akomeza imbere na amasaha y'ijoro ntabwo tuzi ngo ninde. Witondora sobanukirwa mbara amayoberane nayo abanyamuryango ba koperative ubumwe n'imbaraga musanze komi number 1 muranzi. Umugabo ndakindi yakoze atangira moto. Umugabo akimara gucaho kumbe hari uwamwitegerezaga ahita ahamagara yihuse cyane. Mika pass mushuti Mika kano kanya amaze gutambuka. Umugabo bamwise Mika ati Mika amaze gutambuka. panta we panda barta ide mube maso Mika ari kuza. Abagabo bari hano ndibyatinze bahita bakura ibyuma. Umugabo ari hano ari kuri moto icyo atazi yuko bamugiriye ishamba bamuteze. Golden we Golden aba bagiye kugenda hari uwabahamagaye. Ni nani uyu za filime z'ubwenge komi number 1 banyita mudasobwa mugasobanuye baranzi. Dore umugabo uri hano isura ntabwo turi kuyibona neza. Ndimugira ikibazo uramushenzi ndaza kumwishirira hasi. Mwebwe mukomeze mutuze muraza gushimishwa no kubona namusize hasi. Umugabo ari harunda kintu na kimwe aziyo. Dimwe umugabo ageze hano moto ye hari icyo bamuteze moto imushira hasi. Uyu mugabo tumaze kumenya neza yuko yitwa Mika. Dore ngo baramuziza ubusa. Uyu mugabo yakoze iki kuri kiruna rebe. Witondora sobanukirwa bamuteze na amasaha y'ijoro. Uyu mugabo yaramaze kuvugisha umukunzi we amubwira yuko aramuzanira umukufe w'agaciro. Dorageze mu nzira rwagati bamuteze. Ako kanya hari uwavuyeyo. Ni nani uyu komi number 1 mwari mwarahangayitse nagarutse mu kazi muranzi. Focus on scented BP. Z'ubwenge koperative ubumwe n'imbaraga musanze President Jonita ndetse n'abanyamuryango bawe bose ndabasuhuje we. Umugabo uri anafite icyuma. Dore icyuma afite si ibyo gusa hari na tattoo afite ku kaboko. We utabikora manzu nyumve neza. Papa naramuka amenye neza yuko wanyishe ndabwo arakubabarira nawe ubwawe. Papa naramuka amenye ko wanyishe nawe ubwawe ndabwo arakubabarira. Umugabo bamukasi ingoto. Uyu mugabo bamwise Mika yaramaze kuvugisha umukunzi we amubwira ko aramuzanira umukufe w'agaciro. None dore ngo baramukata ijosi. Ibyo byose bimaze kuba sasa dore umugabo ngaraza agahita yose icyuma arakibika. Hari uwamukomangiye mude biside ibyo kurya birashushe. Kora ibishoboka byose uze urye ibya nimugoroba. Tubyo tugarukiye hano sasa ku rundi ruhande bira byose bimaze kuba. Kumbe barakwereka sasa wa mugabo ubanze yarahuye n'abagira neza bikarangira bamujanye kwa muganga. Nyuma yuko uyu mwicanyi yifuzaga kwica iyi nzira karengane muri kubona hano. Uyu mwicanyi ntabwo yifuzaga yuko uyu mugabo yapfa gupfa ahubwo yifuzaga yuko yapfa urupfu rubabaje cyane agapfa yahuye n'uburibwe burenze. Barimo barasobanurira abapolisi. Umugabo bamuzanye kwa muganga kuri kiruna rebe. Nyakubahwa ninde wabikoze? Umuntu uratinyuka gukora ikintu ngiki
agakata umuntu ingoto ariko ndiyifuze ko yahita apfa. ರಾಕ್ಷಸನ urabona uyu muntu atari dayimoni. ndakubazanye kubahwa abapolisi bari hano ಬೇಕಾದ್ರೂ ಆಗಿರಬಹುದು ಶಾಸ್ತ್ರಿ. byange bikunde hari uwabikoze shasitiri, hari uwabikoze ಆದ್ರೆ ಫೀಲ್ಡಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಹೊಸಬ ಅಲ್ಲ. gusa ndabizi neza yuko atari mushe muri bino bikorwa yakoze. ni umuntu usanzwe abikora. ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಮೀನಿನ ಹೆಜ್ಜೆ ಗುರುತು ಕಂಡುಹಿಡಿಯ. urabizi neza biragorana kuba wakurikirana ifi iri mu mazi rwagati. ಆದ್ರೆ ariko ಗಾಳ ಹಾಕಿದ್ರೆ iyo ufashe indobane ukanaga mu mazi ಮೀನೆಲ್ಲ ಹಾಕಾಗ. byange bikunde hari igihe ifi ibongamirwa. basi reka badusubize inyuma sasa amezi 3 mbere yuko tubona uriya mugabo bitamika bari kumukata ijosi. badushubije inyuma, reka batwereke sasa kugira ngo uriya mugabo bitamika bamukate ingoto ngo byagenze bite. witonde urasobanukirwa. badusubije inyuma. ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ಸ್ ತಗೊಂಡ್ ಬರಲ್ಲ. we muzane ibyangombwa. we subira inyuma mufungure mureke izi modoka zikomeza zigende. ni ku cyambu n'abo ofisiye bakora kuri Gasutamu. hari amakamyo menshi cyane baretse aratambuka. badusubije inyuma kugira ngo batwereke imbavu mika bamukase ijosi. witonde urasobanukirwa. shiri ಪಾಪಣ್ಣನ ಮಾಲ್ಗಳೆಲ್ಲ ಹೊರಟಿವೆ. ibicuruzwa bya papana ndabiretse bimaze gutambuka. n'aba ofisiye bamaze kureka ibicuruzwa by'umugabo bita papana biratambuka. ni amakamyo menshi tumaze kubona. batugarurira hano ku rundi ruhande. gwe hari umugabo uri hano. mama we za filime z'ubwange do umugabo arimo aracyaza icyuma ku museno. abazi umuseno murawuzi. ಕಟಾಯಿಸಕ್ಕೆ we witeguye kuba wakora mu nzira abo bashenzi. yego nyakubahwa. umugabo vayo kora icyuma kasabu buretse sho ಆನೆ ಕಟಾಯಿಸ್ತೀನಿ. uyu munsi ndaza kwihesha icyubahiro. umugabo yagize guca hari aho yafunguye. dore ibyuma biriyo ni byinshi cyane za filime z'ubwange. gwe umugabo atangira kwirondoza sasa. aravuze ngo uyu munsi ndaza kwihesha icyubahiro, ndaza kubyikorera. batugarure ku rundi ruhande sasa. hari uwaje yiruka disi. ubwoba ni bwose muvandimwe mukuru. kuri iyi nshuro mango yongeye ashimuta abasore bacu. hari uwo bari guhereza raporo y'ibyabaye byose. ati kuri iyi nshuro wa mugabo bita mango yongeye ashimuta abasore bacu. gwe uyu mugabo ni nani? ndabwo turamenya izina rye. witonde urasobanukirwa ko number 1 ಯಾವ ಎಣ್ಣೆ ಹೊಡೆದ್ರು ಹತ್ತದೇ ಇರೋ ಕಿಕ್ಕು ನಿನ್ ಸಾವಲ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. kigabo kirano kirica. we muri aba basore bacu bashimuswe ese guna nawe yaba yashimuswe? undi jambo ry'umugabo rero sasa ati mu basore banje bose bashimuswe ese n'umusore bita guna baba bamushimuse? ಕಣ್ಬಿಡೋದನ್ನ ಕಾಯ್ತಾ ಇದ್ದೆ. we nari ndegereje gufungura amaso yawe kugira ngo mbite nyafunga yawe datawe. yego nyakubahwa umusore wacu guna nawe bamushimuse. uyu yari hano sasa baramuhamagara. yego papana. we uramukure mu nzira uyahita avayo yihuse cyane. ibicuruzwa byatugezeho binyuze ku cyambu cya Bangalore. nuko hari abantu narindi gukura mu nzira. nimara kubipfunyika neza ibicuruzwa mbigenje neza ndaza guhita mbikohereza nyakubahwa papana. ntugire ikibazo. ನಾನೇ ಒಪ್ಪಿಸ್ತೀನಿ. yawe datawe umugabo bahita bamutera icyuma. mango bamutera icyuma. reka badusubize inyuma sasa batwereke uko byagenze. yari amaze gutanga order avuga ngo uyu mugabo usigaye nawe mukure mu nzira. dore wa mugabo rimwe Gashya down kuva basi. ni nani uyu? dore ifoto gwe fight Gashya makaka down. za filime z'ubwange abanyamuryango ba koperative ubumwe n'imbaraga musanze arizitura. mugabo akora icyuma yihuse cyane. nuko yamuteye icyuma nuko byagenze. uyarahindukira wa mushenzi we urinde. ngwino imbere Gashya ngwino imbere yanje dore umujyari. umugabo ageze guca aramanza ariyambura.
aramanza ariyambura. Dore ubwibone gwe ಹಿಂದೆ ಎದ್ದಿದೆ ಮುಂದೆ ಬರೋದಕ್ಕೋ we kuba nari ndi inyuma nibyo bindeye imbaraga zo kuza guhagarara imbere yawe. Genda nubwo ndakatafari kundi wari umaze kunduka ಗಂಡ್ಸು ahubwo nje ndi umugabo. ಇಸ್ಕೊಂಡಿದ್ಯಾ ಗೊತ್ತಾ? We waba uzi uri gukina nawe? Ile. Banyita mango mu Kinyarwanda. Mango mbibutse ni umwembe. Banyita mango. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಪೀಸ್ We niba uri umwembe rero ngiye kuguhata. Ubyitegure. Ikigabo kirikanga. Uyavayo yihuse cyane. Mama we do Gashya makaka kufa basi mbaba. Abari inyuma barikanga mubi cyane mubi. Makaka down bavayo bihuse cyane ku musore muto. Ni nani uyu? Terera kwe ba Gitch down Gashya ma mbaba. Fight rimwe dore ibyo umusore ukora mubi cyane fight kwe arakwepa down mbaba. Aba barikanga Gitch dore imigari. Musore ni mubi cyane. Uyu gukata akata mwene wabo. Fight dore ivi. Musore uriya afite ubwibone. Yegera mango. ಗುರು ನೀನು Wa mushenziwe urinde. Acomora icyuma. Mbibutse uyu mugabo twamubonye niwe wateye Mika amukata ijosi. Badushubije inyuma. ನನ್ನ ಹತ್ರ ಏನಿಲ್ವೋ Ikintu ndakidikanyeho ni izina ryanje. ಗುಣ Banyita Guna. ಜಸ್ಟ್ Nge ndamico mfite. Kufa basi. ನನ್ನ ಇವತ್ತು ಹೊಡಿತೀನಿ ನಾಳೆ ಹೊಡಿ Nategereje igihe kirekire kugira ngo nangirize umugabo bita papa na ಮौका नहीं मिला था. ariko sinigeze ngira ayo mahirwe. Batugaruye ku rundi ruhande sasa. अब मौका मिला है. Gusa muri kano kanya ayo mahirwe ndasa n'uwayabonye yo kuba nakura papa na mu nzira. तू है मेरा मौका. Wa musore we uri amahirwe yanje. Niho ugomba kunshigikira ngakura papa na mu nzira. Guna ಏನ್ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಮಾಡು. ikintu cyose wifuza guturuka uyu munsi ugikore, ndetse n'ibindi byose. Imitungo yanje yose mu nyuma na nyuma izaba iyawe. Bisobanuye ko uyu mugabo akorana na Guna. Ndituramenya izina rye. Witonda urasobanukirwa. We hari umuntu komanze ninde we? Mwenyewe Guna. ಅರ್ಧ ಸೆಂಟಿ Mubi cyane. ಅರ್ಧ ಕೈ ಹಾಕಿದಾನೆ mana narpartu ibana duadina e bana nambida wala kai hidi babana. Bas ndi byatinze sasa, reka tuve tugaruke hano. Mbega maso umukobwa agize guca sasa, wamuhamagaye aramukupa. Wamuhamagaye bamwita bad boy. Dore imidomo. Bakobwa mwije kureba. Umukobwa agize guca sasa, barongera baramuhamagara. Arongera arakupa. Nandini, हाँ Nandini. हाँ कुसुमा Oh, Kusuma. जलीफ Ndakeka niwe ugomba gukurikira. ओके Sawa, urakoze. Komeza ukora akazi. Yaraje kumusimbura. Uyasigara mu kazi, umukobwa arasohoka. Umukobwa ageze hanze, hari uwakomeje kumuhamagara akamukupa. Kumbe ni wa musore wacu bise Guna. Umukobwa ku nimero ye yanditseho bad boy. Umukobwa akomeza imbere kandi kimbabarire. Umusore araza aramwitambika
ari kuri moto. Uyu musore twabonye yica abantu. Witonde urasobanukirwa. Mbara amayobera ni nayo ntibyatinze. Ubanza umusore aziranye n'umukobwa. Dore ngaramushira kuri moto bakerekera kandi gishaka kubomora. Basi umukobwa cyaho ಬೆಳಗಿಂದ ಯಾಕೆ ಫೋನ್ ತೆಗಿತಿಲ್ಲ kubera iki utigeze usubiza telefone yanje guturuka mu gitondo ndi kuguhamagara ನನ್ನ ಫೋನು ನನ್ನ iyi ni telefone yanje ಇಷ್ಟ kuba nakwitaba cyangwa se nitabe n'uburenganzira bwanje ninje ubihitamo ಏನೋ ಕಷ್ಟ ubundi ikibazo ufite ni ikihe ಸಕ್ಕ umusore aramukurikira ಅಲ್ಲ ನಿನಗೆ we urabona utewe umva amagambo ಫೋನ್ ತೆಗಿತಿಲ್ಲ ನನ್ನ ಫೋನು ನನ್ನ ಇಷ್ಟ ನಿಂಗೇನೋ ಕಷ್ಟ umusore aramukurura ಏನೋ ಗಾಂಚಲಿ ಅಲ್ಲ ನಿನಗೆ we utewe ishema n'ubwiza bwawe ಇದೆ ಅಂತ ಎಲ್ಲಂದ್ರಲ್ಲಿ ಬಿಡ್ಬೇಡ ನೀನ್ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೂ umva ngo ubwiza ukuri wa musore we kabone n'ubwo waba udahari ಬದುಕಕ್ಕಾಗುತ್ತೆ nje nabaho kandi wirirwe bayi ಆದ್ರೆ ಗುಣ ನೀನ್ ಬಿಟ್ಟಿರಕ we ariko urabizi guna ntabwo yabaho udahari ngwanga ಬೇಜಾನ್ ಶೋ ಕೊಡಬೇಡ we utabigira imikino I said I hate you we nakubwiye singukunda ndakwanga umusore ari hano bahita bamuhamagara sasa guna ಮನೆಗೆ ಬಂದಿಲ್ಲ Ravi amaze iminsi 2 adataha mu rugo Yeah. ndakwinginze mushakishe umenye ngo byagenze gute Ravi amaze iminsi 2 adataha mu rugo ko ari bishoboka byose umenye neza ngo byagenze bite umusore atangira moto kumbe se w'umukobwa ubanza yaritegereje umusore ಆಗೋಣ ಏ ಪಂಟ yeze ko guna ಇಲ್ಲ ಗುಣ we panda Ravi wigeze umubonaho ಯಾಕೋ ಅಷ್ಟರಲ್ಲೇ ಇದ್ದೀನಿ kuva wangira inama ntabwo nari narenga imipaka ngo nsubire mu ngeso mbi Ravi sinigeze mubonaho sawa ಗುಣ guna Ravi. Gordon Guna. wabonye Ravi ನನಗೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ndarahira kuri mama Shiva. nta gitekerezo mfite cyane Ravi aherereye ನನ್ ಪಡಗ ನಾನು ಮನೇಲಿದ್ದೀನಿ nje ndi mu rugo ndimo ndakubwiza ukuri ಗುಣ n'inzoga nazivuyeho Ale- nyamara ikigoryi kiri kwinywera inzoga kiri no mu kabari kiramubeshe ಆ ಕಡೆ ಒಂದು ವಿಸಿಟ್ ಹಾಕೋ ahubwo uzansure umusore akomeza imbere ari gushakisha umusore bise Ravi ಇದನ್ನ ಅಣ್ಣ ರವಿ mara Ravi ari hano ಆಯ್ತು Ravi yari ari hano mu minsi 2 ಆಯ್ತು ariko nyuma yuko yari amaze kuribwa amafaranga nahise mubura umusore ageze guca sasa abona telefone baramuhamagaye ಒಂದ್ 2 ನಿಮಿಷ ನಂಗೋಸ್ಕರ ಇಲ್ಲೇ ನಿಂತ್ಕೊಂಡು ಫೀಲ್ ಮಾಡಕ್ಕಾಗ wa musore we birasa naho utanyitaho n'iminota 2 wowe kutigeze unambamagara umukobwa sasa yongeye kwiyamagarira umusore ನಿನಗೆ ಹೆಂಗ್ ಕಾಣಿಸ್ತೀನಿ ನಾನು we iyo turi kumwe uranyirengagiza namara kugenda ukambamagara ಹೇಳು ubundi mbwira umbona ute ಓ ಹೆಂಗ್ mbwira ಹೆಂಗ್ ಕಾಣಿಸ್ತೀಯಾ ushatse kuvuga ngo iki umusore yitegereje ku ruhande ibintu byose nabihombye ಅಚ್ಚರು ಇಡೇ ಫೋನ್ buretse gato ndaje ngo uhamagare kupa ಬ್ಯಾಡ್ ಬಾಯ್ ibintu byose nabihombye umusore disi yari uwo yabonye ubanza ari Ravi aramucura aramuzana Hey. Hey. ಯಾಕೋ ರವಿ ನನ್ ಹೊಟ್ಟೆ ಉರಿಸ್ತೀಯ kubera iki uri kumbongamira Ravi byakugendekeye ute mama ಕಮಾಂಡ್ ಮಲ್ಕೊಳ್ಳಿ mutegura ibyo kurya muje no kuryama ಬೆಳಗ್ಗೆ ವಿಚಾರಿಸ್ಕೊಳ್ತೀನಿ turaza kumenya ibyamubayeho byose mu gitondo mu mwihorere Ravi asigara akina urusimbi ndetse no kunywa inzoga ಏಯ್ we ಹೇಳಿದೀನಿ ನಿನಗೆ nzakubwira kugeza ryari ಮಾಡಬೇಡ ಅಂತ yuko atari byiza cyane gukunda kuja mu kabari warangiza ugakina n'urusimbi ಇನ್ನೊಂದ್ಸಲ ಇದೇ nuramuka wongeye kubikora ಕೈ ಕಾಲ್ ಕಟ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು nzakwivunira imbavu ನಾನೇ fix nyuma na nyuma ninjye uzatangira gutegura uburyo uzatangira kubaho mu buzima busanzwe umusore wacu sasa guna yatangiye kugira inama Ravi mbibutse Ravi akunda gukina urusimbi agakunda no kuja mu kabari agataha amasaha y'ijoro mw'ijoro ryashize mbibutse uyu musore niwe wamucuye yari amaze iminsi 2 adataha mu rugo iwabo ತಿನಿ ಹಂಗಲ್ಲ ಗುಣ ibintu ntabwo bimeze ukuri kubikeka guna ಬಿಟ್ಟಿರೋದೆಲ್ಲ ಒಂದೇ ಸಲ ಹಿಡ್ಬಿಡ್ರ ndifuza kugaruza amafaranga yose nariwe mu rusimbi narangize ngahagarika gukina urusimbi burundu ಯಾವ ಸ್ಕೂಲ ನಿಂದ we ibyo wabyigiye he ಇದುವರೆಗೂ ಬಿಟ್ಟಿರೋದೆ iteka nda muntu wakinye urusimbi wakuyemo inyungu ಹಿಡಿದಿರೋದು ಚರಿತ್ರೆ ndetse kuba wagaruza amafaranga yose wariwe ni ibintu bitapfa gushoboka ಮನೇಲಿ ಒಬ್ಳು ತಂಗಿ ಇದ್ದಾಳೆ ಅಂತ wibuke yuko ufite mushiki wawe ugomba kwitaho Ravi ubyumve neza
ನೀನಿರುವಾಗ ನನ್ಗೇನ್ ಹೇಳು? ndamba yo guhangayika guna 10 ಜನಕ್ಕೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಆಗಿರೋದು ಮುಖ್ಯ ಅಲ್ಲ. ndetse nda nubwo bisaba ko umuntu yagira inshuti nyinshi ಫ್ರೆಂಡ್ ಆಗಿರೋದು zonyine kubura inshuti yanje birahagije. ni umusore uri hano bamwise Lavi ava kuri moto haraho umusore wacu amuzanye guna yinjira imbere ಯಾರೋ we uraza gusigara hano ಸಿಗರೇಟ್ ಕಮ್ಮಿ ಕೊಡು. we nduze kumuhereza itabi. umusore akomeza imbere harahari kwerekera imbere hari umusaza uhari ari gukina game umwanda barandashe. umusaza yari ari gukina game aravuga ngo baramurashe. ನಿನ್ನನ್ ಯಾರು ಹೊಡಿತಾರೆ ಶೇಷು? seshu ninde ukurashe? ಬೇಕು ಅಥವಾ nda muntu numwe kuri isi wakurasa uretse nje ನಿನಗ್ ನೀನೇ cyangwa se wowe ubwawe ukirasa. umusaza araseka ಆಗೋದ್ ಬೇಡ. manzi unyumve neza ibyo byose ntabwo ntibikigere bibaho ಚಟ ntabwo tubyifuza. Chita ಎಮೆಂಟಿ nzanira ka cyayi. ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಶೇಷು. seshu hari amakuru wifuza kumbereza? Hey! umusaza aravuga ati manzi unyumve neza ತುಂಬಾ ಸೀರಿಯಸ್ ಆಗಿ ibi bintu ngiye kukubwira biri seriye. ಮಾಲ್ ಮಿಸ್ ಆಗಿದೆ ibicuruzwa byabuze. ಅಂತ papa na ari kwibwira yuko mango ashobora kuba yacikanye ibicuruzwa bye. ಹುಡುಗರನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಮ್ಯಾಂಗೋನ ಹುಡುಕ್ಸ್ತಾ papa na akaba yategetse abasore be bose yuko bagomba gukora ibishoboka byose bagashakisha mango yarabuze. ndetse n'ibicuruzwa bya bosi mukuru ariwe papa na biburirwa irengero. nyamara ibyabaye kuri papa na kuri mango twe turabizi. umusore arabyumva bamuzanira ka cyayi lemon tea. ಹುಡುಕ್ಲಿ ಬಿಡು ಶೇಷು. ಈ bareki bakomeze bashakishe seshu. ಚಿಲ್ಡ್ರೆಗಳನ್ನ gunanda muntu numwe atinyuka gusaba imbabazi muri uyu mujyi. ಕರಾಬು ಕಿಲಾಡಿ ಅಂತ ಓಡಾಡ್ತಿದ್ದ. papa na yirirwa n'abasore birirwa bikatiza muri uyu mujyi bakibwira yuko barenze ariko siko bimeze. uriya mugabo papa na ನಾಳೆ ಹೊಡ್ದೆ ಹೊಡಿ. umunsi umwe nzamushyira hasi. ನೀನ್ ಹೊಡಿತೀಯ ಬಿಡು. ndabizi neza uzamushyira hasi kandi ni ukuri pe. ಮ್ಯಾಂಗೋನೇನೋ ಮಾಡ್ದೆ. ariko ubundi musore muto mbwiza ukuri ubundi ni ibiki wakoreye mango ko yaburiwe irengero ubundi ni ibiki wamukoreye? ni umusaza uri hano ಹೇಳೋ. byibuze mbwira. ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಶೇಷು. uraza kubimenya vuba bidatinze seshu ntugire ikibazo. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನಿದೆ ಅಂತ ಇನ್ಫಾರ್ಮ್. ahubwo numara kubimenya uzambwira amakuru yose ari kuvugwa nyuma y'ibyo babonye. uzambwira amakuru. umusore arahaguruka ndiza telefoni yawe gato. umusore nawe akina game. sesho umusaza yari asari kumwitegereza. ಗೇಮ್ ಅಲ್ಲಾದ್ರೂ ಸರಿ twe no mu mikino ಬದುಕಿರ್ಬಾರ್ದು ಶೇಷು. ntabwo dusiga abanzi bacu ari bazima. umusore ahita avayo yihuse cyane banamwita nani guna. arasohoka uyu musaza sesho ubanza ari umuhereza amakuru. ageze hano sasa asanga Lavi yanyoye itabi. ಕೇಳಿಲ್ಲ ಅಣ್ಣ. namubujije arabyanga muvandi. ಟೆನ್ಷನ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟೆ ಗುಣ. nari nacanganyikiwe narambiwe. ಯಾಕೋ ಟೆನ್ಷನ್? we kubera iki ugira ikibazo kandi uzi ko turi kumwe? haguruka tugende ndi byatinze tuvuye tugarutse ku rundi ruhande. umusore nawe nta kindi yakoze dore ngo arafata bayika who that Mr. Guna. hari abari gukina agapira uyanaga baro ako kanya hari uwayifashe. Guna mwenyewe umupira unaga hasi yegera imbere. ನೀನೇನೋ we ni wowe bita vale? yego uranshakira iki? umusore avayo rimwe ku menyo. ಏನೋ ನಿನ್ಗೆ ತೇವಲು. we kuba ndi kukubabaza guca nibyo wifuzaga? dore badusubize inyuma sasa batwereke impamvu uriya musore wacu Guna ari gukubita uyu musore bise vale. ನೋಡಿದ್ರೆ hari umukobwa yahohoteye. ಮುಟ್ಲಾ we nagukoraho umukobwa aragicira ahita acaho. ಎಂಜಲೇ ಹಿಂಗಿದೆ. we niba amacandwe ye aryohereye guca ibaze nitumufata ngo bizagenda gute? ನಿಮ್ಮ ಅಪ್ಪ ನಿನ್ನ ಉಡ್ಸಿದಾನೆ ಅನ್ಸ. we ndizera yuko papa wawe yakubyaye afite umwanya uhagije. ಇದಿದ್ರೆ byibuze iyo biza gukunda akabyara n'akandi gakobwa kakaba gashiki kawe ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿತ್ತಲ್ವ? byibuze bari kumenya agaciro kuri mukobwa. kigoryi gusa bahita bahaguruka bacaho
ಏನ್ ನಿನ್ ಪಾಡಿಗೆ ನೀನ್ ಬಂದೆ we uraje uramukubise none dore uhise ugenda ನೀನು ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಸರ್ಕಾಸ್ urifuza yuko nagumana ndi gukina nawe nyuma yuko maze kumukubita ರಪ್ಪ ಯಾರು ಗೊತ್ತಾ we uzise uwo musore umaze gukubita uzise ಅವ್ರ ಅಮ್ಮ ಪುರ್ಸೋತಾಗಿದ್ದಾಗ mugende mubwire se ibyabaye byose ndetse mubimubwire na nyina ahari ibindi byose nzaba ndabimenya umusore nta mikino afite ಅಪ್ಪನ ದುಡ್ಡಲ್ಲಿ ಶೋಕಿ ಮಾಡೋ abasore mukishimira amafaranga ya basko muteye isoni n'ikimwaro ನೆನ್ಪಿರ್ಲಿ mwibuke ikintu kimwe Pushpa ನನ್ ತಂಗಿ ni mushiki wanje uriya mukobwa mwari mwahohoteye ni mushiki wanje umusore ahita akata bike yihuse cyane tuvuye tugarukira hano sasa ಅವ್ನು ಯಾವ ಸೀಮೆ ಅಣ್ಣ ನನ್ಗೆ ubundi uri muvandimwe nyabaki ನನ್ ವಿಚಾರಿಸ್ಕೊ ಬಂದ್ mama yababwiye ibyambayeho ababwire ko mugomba kugenda mukavugisha uriya musore ಮಲಗಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ಬಂದಿದ್ದು ariko umugezeho mwamukubise ahita aje kwa muganga ari mu bitaro ಕೈಲಾಸನೆ umukobwa sasa yamenye ibyabaye yatangiye kwitonganya ಅವ್ ಪಿಂಕಾಯಿ ಕೊಡು ನಾಳೆಯಿಂದ ನಾನು ಕಾಲೇಜಲ್ಲಿ ಹೇಗ್ ni gute nzasubira mu kigo mfite icyubahiro bazi neza yuko umusaza wanje ari umugizi wa nabi hari uwo yakubise akaje kwa muganga mumbwire agize guca sasa abona guna uyaraseka mbibutse uyu mukobwa Pushpa we na Ravi baravukana ariko Ravi akaba ari inshuti ya Pushpa uyu musore rero yatabaye uyu mukobwa ari gutabara mushiki wa mushuti we we wari kumbwira yuko yaje mu rugo ಓದ್ಕೋತೀನಿ mama ngiye mu cyumba gukora etide ಮದುವೆ ಆಗಿದ್ರೆ 3 we iyo usanga wakoze ubukwe wari kuba ufite abana akaba aribo bari kureba izi katuni uyagize guca sasa dore ngarashiramo agafilime keza yo ashizemo janaki ya nyiri bisiga ಲವ್ ತುಂಬಾ ಡೀಪ್ ಆಗಿ ಹೋಗ್ಬೇಡ ಮಗ we utaza kuja mu rukundo cyane wa musore we uzarama igihe cyose umukunzi wawe muzaba muri kumvikana agushigikiye ಹಾತ್ ಕೊಟ್ರೆ ಬರೀ ನೋವು ariko uburibwe buzakwica nugira umwaka ugasanga umukobwa mukundana kubesha ಕಂಡಿದೀನಿ ಮುಚ್ಚಾಲೆ we ibyo narabibonye byose sha ndabizi neza umusore ari hano sasa telefone irasona agize guca ritaba halo ಎಲ್ಲಿದ್ಯಾ urihe ಇದೀನಿ ndi kwa Ravi mu rugo ಬೇಕಂತೆ papa arifuza kuvugana nawe byihutirwa ಕೊಂಡ್ ಬರ್ದೆ nduze wambaye kwa kundi wambara ng'umurara wambara imyenda myiza papa aragushaka ಲವ್ ಬುಲಾವಾ ni telefone y'umukunzi ನಿಂಗೇನೋ ಗೊತ್ತು amushenzi we umusore bavuze ko papa w'umukobwa mukeneye nda kindi yakoze basi umusore yaragiye yambara agashati keza yageze iwabo w'umukobwa ಕಾಫಿ we fata ikawa ಸಿಪ್ ಮಾಡಿ ihangane usome ku kawa y'u Rwanda ನನ್ನ ಮಗಳು umukobwa wanje ಡಬಲ್ ಗ್ರಾಜುಯೇಟ್ yarize araminuza ibyo ntabwo nari mbizi nyakubahwa ariko ndabimenye ಮಂತ್ಲಿ ಸ್ಯಾಲರಿ ikindi cya kabiri umukobwa wanje yinjiza amafaranga menshi buri kwezi 1 lakh ibyo nabyo ntabwo nari mbizi ariko ndabimenye ಚೀಫ್ ರಿಸೆಪ್ಷನಿಸ್ಟ್ ndetse ni n'umuyobozi mukuru ku kazi akora ahagarariye abandi bakozi ku mwanya wa reception wo kwakira abantu in a star hotel muri hoteli y'inyenyeri 5 ಇದು ಗೊತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ ಸರ್ ibyo nabyo ntabwo nari mbizi ariko ndabimenye nyakubahwa ಆದರೆ ariko ಥರ್ಡ್ ಗ್ರೇಡ್ mbabajwe nuko umwana wanje w'umukobwa yakundanye n'umushenzi ngaho umusore uciriritse w'umurara umusore arababara sasa aka kanya ushatse yuko ibintu byose tubigaragaza nk'ukuri kuva kare waherekara uri kuvuga ntabwo nari ndi gusobanukirwa ibyo uri kuvuga ariko nyuma na nyuma ndasa n'usobanukiwe gusa hari ikintu kimwe gitandukanye wa mubyeyi we ugomba kumenya ನಾನು ಎಷ್ಟು ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ umukobwa wawe arankunda ಜಾಸ್ತಿ ariko njye mukunda kurusha uko angunda ubyumve neza ಅಂದ್ರೆ 3 ಗಂಟೆ nuramuka ubyemeye ಬಂದ nzashingiranwa nawe ನೀನು uduhereze umugisha ಅಂದ್ರು ariko nuramuka ubyanze 3 ಗಂಟೆ nzatorokana nawe kandi tuzabana iherezo uzifuza kuduhereza umugisha kandi uzaza ಬರಲ್ಲ ಮಾವ nta kindi gisigaye reka ngende data bukwe we agiye kugenda aragaruka ಮನೆ hanyuma ikindi ಅಂತ ಫಿಕ್ಸ್ ಆಗ್ಬಿಡಬೇಡ ntabwo ugomba guhitiramo abashitsi bawe niba ugomba kubahereza ikawa cyangwa se ukabahereza ka cyayi oya ntabwo ugomba kubahitiramo ವಿಸ್ಕಿ ಓಡ್ಕ ahubwo ugomba kubahereza amahitamo bakakubwira bo icyo bashaka
byibuze ugomba kuba ufite nka whisky, Anta. ufite vodka, At least. cyangwa se ufite byeri. Ntabwo turi abana, ibyo bishyire mu mutwe. Umukobwa arabyitegereza. Dore papa w'umukobwa sasa ngarasigara mbaba. Tugarukira sasa ku rundi ruhande, hari uri gukubitwa. Kumbe barakwereka wa mugabo wacu bise Mika. Dore ahantu yabagari, mbibutse badusubije inyuma kugira ngo tubone impamvu uyu mugabo Mika bamukase ijosi. Dore ibyo yabagarimo, dore ibyo yabagarimo. Kumwegera abamwegeraga bose babaga bafite ubwoba. Ni isabukuru ye muvandimwe. Ku ruhande hari uri gukubitwa. Mika avayo. Dore umugabo uri hano. Ndagusabye muvandimwe, babwire barekera kungubita. Mbereza iminsi 2 yonyine, kabone nubwo umwanga tumutwe amafaranga yanyu muraze kuyabona. Ngo tugukata umutwe, tugukasa umutwe ntabwo byaduhereza amafaranga yacu dushaka. Yabaye byakunda yuko twabona amafaranga ariko tugukasa umutwe, uribwira yuko umutwe wawe waba ukiri wose tuba twawukase kare. Muvandimwe mbi iminsi 2 yonyine, babarira uyemere. Ikigabo kiraseka. Muvandimwe uyu mugabo afite umugore mwiza. Mangra none se ibyo ndagusaba uraza kubyemera? Uremera yuko buri munsi ngomba kuza ndaza ngasura umugore wawe? Urabyemera? Oya, ugomba kubyemera uko byagenda kose, ugomba kubyemera. Kigabo kirano ni kigome. Mika we mumwohereze mwamenye imyirondoro ye yose. Umugabo ahita vayo akomeza imbere. Mika mubicana. Happy birthday to you. Isabukuru nziza. Happy birthday to you. Email utitine ntabe. We utaza kuba ikigo gigonuka ari umunsi mukuru w'amavuko wawe. La time allo annadiye. Ndabwo ari buri gihe indoki zanjye zizahora zanduye. Ibyo bishyire mu mutwe. Umugabo ni umugome. Mika muvandimwe. Eno niki ngo netbutrana mango yishwe. Uyakiriye hano sasa nibwo yakiraga inkuru amenya yuko mango yishwe. Mango yarababaye bisobanuye ko mango yakoranaga na Mika. Muraza gusobanukirwa mumenye impamvu uyu mugabo Mika bamukase ijosi. Ndetse na bosi wa Gulu na warahari nawe yari yaje. Mbibutse uyu mugabo kwamaze kubona neza yuko akorana na Guna ariko akaba tumvikana na Mango. Papa na ari mu nzira ari kuza. Umuyobozi mukuru w'aba mafia del is coming. Papa na ari mu nzira raje za filime z'ubwenge. Papa na ni nani? Don't miss. Hey! Mango amaze kwicwa mwenyewe bosi mukuru Papa na yahise yiyizira. Ico gihe Mika nawe yari muzima. Hey! Ndasobanura muranzi ಇತ್ತು ಪಾಪಣ್ಣ ಆದ್ರೆ ಸಂದರ್ಭ ಕೈ ಮೀರೋಯ್ತು. aba bakiri hano dore imodoka agenda mu Range Rover. Imodoka zimwe nziza. Ikibazo cyanyu murakenye. Papa na avayo aramanza anagasiga hasi. Sigo wa mugabo ukorana na Guna nawe ari ku ruhande nawe yaje. Nyamara mbibutse ibi byose ubanza ari wabigize murari byose arabizi. Uyamunyuraho aramwitegereza ndiyamusuhuza. Amaze gutambuka sasa reka dusubize inyuma gato. Uyu mugabo Papa na yigeze gukorera uramugabo anyuzeho akanga kumusuhuza. Namwe murabibona. Badusubije inyuma gato.
yigeze kumukorera, ariko byaje kugera nyuma papa na biza gukunda bicamo. Kugera mu soko mbere siko guhaha, ibyo murabizi neza. Papa na mango ನನಗೂ ನಿಂತರ uyesusa atangira kwibuka mu buzima bwahashize. ನಿನ್ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಬದುಕು Nanje ndifuza kumera ngawe boss. Umva sasa umugabo uri hano papa na uko yabwiye uyu mugabo akimukorera ati nanje ndifuza kumera ngawe. ಎಸ್ಕೋತಿಯ ಕರಂಲಾಲ್ Ndakwinginze karamurari guturuka uyu munsi wadufasha ukatwita abunganizi mu kazi kawe. Turifuza kuba abunganizi, ndo tugishaka kuba abakozi bawe. Uyana gikaramu hasi uvuze ngo iki? ರಾಗಿ Ndifuza yuko watangira kudufata ngabunganizi. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಏನು ಅಂದಿಯಲ್ಲ Hari ikindi kintu umaze kuvuga inyuma, ariko nyuma y'uko uvuze ibyo ngibyo ಕರಂಲಾಲ್ ngwise karamurari, mvuze izina ryawe karamurari. Sahabu ಸೇಠ್ ಸಾಬ್ ಅಂತ ಕರಿಬೇಕು ugomba kunyita sahabu uko byagenda kose. Seti sahabu. ನಂಗೆ ಯೋಗ್ಯತೆಗೆ ಮೀರಿ Nuramuka ugeze ku rwego rw'amafaranga mfite, ಆವಾಗ uzabona undi inyuke ಕರಂಲಾಲ್ ಅಂತ unyite karamurari. Ariko igihe cyose utaragera ku rwego rw'amafaranga mfite, ugomba kunyita seti sahabu. Umugabo avayo nawe asigaye humuro, asigaye afite ibiceri, bamwita papa na. Abagera imbere ye ತಗೋ akira, atangira kwibuka ಇರ್ಬೇಕು ayo mafaranga make ngwaye yafate ugende. Araza yikuramo Raibani, akuramo rinete, aramanza aramwitegereza. ಬದುಕೋದ್ರಲ್ಲಿ Birasa naho kuba uri umuntu mubi bigushimisha. ನೀನಿನ್ನೂ ಈ ಭೂಮಿ ಮೇಲೆ ಬದುಕಿದ್ಯಾ ಅಂದ್ರೆ Niba ukiri muzima, ಯೋಗ್ಯತೆಗೆ ಮೀರಿ ndabizi neza ugomba gukora ibishoboka byose ukangerageza ನೀನವ kugira ngo urebe niba nararenze urwego rwawe. Rari ಕರಂಲಾಲ್ karamurari amwita rya zina, bivuze ko asigaye ageze ku rwego rwe, aramusuzugura. ವರ್ಷ ಇದ್ದೇ ಹಿಂದೆ Ndabizi ni wowe uri inyuma y'ibi byose, ಮುಂದೆ none dore waje no kwigaragaza ahangaha. ಹಿಂದೆ Mbwira, ninde uri inyuma yawe, ninde ugushigikiye? ಎಂಜಿಲ್ ತೆನ್ಕೊಂಡಿದ್ದ ನಾಯಿಗಳನ್ನ Kuba waje hano rero uzanye izi mbwa zose nagiraga amagufwa zikarya, umugabo arasuzugura. ಇಂಡಿಯಾದ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯ ಕಟ್ಟಿದ್ಯಾ Binyeretse ko wubatse ubwami bwawe, ಅವ್ರು ಯಾರನ್ನು ಮತ್ತೆ ಕರ್ಸ್ಕೊಲ್ಲ ndetse nda nubwo nshishikajwe no kugira ngo zino mbwa zongere zigaruke zingorere. Oya, ಕಲ್ಸ್ಕೊಡ ಐಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ahubwo haraho nifuza kuzohereza, ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ndetse nawe vuba bidatinze haraho nzakohereza, kandi hatari heza. Sawa, ಎಲ್ಲ ಅರ್ಥ ಆಗತ್ತೆ ndizera yuko byose wabisobanukiwe. Yego, ದೇವ್ರು ಒಳ್ಳೇದ್ ಮಾಡ್ಲಿ Imana izabigufashemo. Sawa, uyaraseka. Papa na ahita akomeza imbere, ahita acaho mikana warahari. ಅಣ್ಣ ನೀವು ಅನ್ನಿ Muvandimwe, ಇಲ್ಲ ಗುಂಡಿ tanga itegeko gato, ಕೂತ್ಬಿಡ್ತೀನಿ uriya mushenzi ngo ni seti duhite tumuhamba hano. ಮ್ಯಾಂಗೋ ಕತಮ್ Mango urabona yishwe. ಎಲ್ಲಿದೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊ Mbere na mbere mumanze mushakisha ibicuruzwa, ಆ ಸೇಟುನ ಏನ್ ಮಾಡೋದು ಪಾಪಣ್ಣ? hanyuma se uriya mushenzi seti turaza kumumaza iki papa na ಅವನ್ ಜೀವಂತವಾಗೇ ಇರಬೇಕು mumureke akomeze aguma ari muzima. ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿ ಬಗುಳ್ತಾ ಇದೆ Iyi mbwa yatangiye kumuka gake gake, ಸರಿಯಾಗಿ ಬೇಟೆ ಆಡ nuko iba ifite umuhigi ugiye gutangira guhiga. ಯಮ ಯಾರು Mumanze mumenye ubiri inyuma, ushyigikiye uriya mugabo uri kumufasha mu byo ari gukora byose. Nimumara kumumenya nibwo tuzamushyira hasi. Tugaruke hano sasa kuba polisi. Umupolisi ari hano nyakubahwa, ಬಲವಾದ ಸಾಕ್ಷಿ ಇರಲಿಲ್ಲ ಸರ್. nda bimenyetso bihagije dufite kano kanya byatuma dufata uriya mugabo bise papa na. ಒಬ್ಬ ವಾಲಂಟಿಯರ್ Gusa hari umwe mu bakoranaga nawe wemeye kuba yaza akamushinja, akavuga ibyo byose n'ibikorwa bye bibi byose akabigaragaza. ಕೆಲವೊಂದು ಕರಪ್ಟ್ ಆಫೀಸರ್ಸ್ ಇಂದ Urabona bitewe n'abofisiye baryaga ruswa ndetse n'abanyapolitiki bakomeye babyivangagamo, nibyo byatumaga tudashobora gufata uriya mugabo bise papa na. Amaboko yacu akamera nk'afunze, aka kanya nagukererwa. Niba uwo mugabo mwamufashe ari kwemera kuba yabafasha, mugende muhite mukora ibishoboka byose mufate papa na. ಕಾಕಿ ಪವರ್ ಏನು ಅಂತ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ. Papa na ndaza kumwereka imbaraga z'amategeko. ಇಸ್ಕೊಂಡು ಕೋಳ ತೊಡ್ಸೋದಿಕ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಪಾಪಣ್ಣ Amategeko aje kumucukurira imva bitewe nuko yari yarigize umuntu urenze.
papa nabamugezeho n'abapolisi. ನುಗ್ಗೋ ಆಸಾಮಿ ಆದ್ರೆ Niba wibwira yuko amategeko ari munsi y'ibirenge byawe, ನಿಮ್ಮ ಅಪ್ಪ ಕಣ. kano kanya menya neza yuko amategeko ari nga papa wawe, utaza kongera gutinyuka kuba wagira ikintu na kimwe kindi ukora. Umupolisi yahageze yambaye uniforme ari kumwe n'abandi. ನಿನ್ನ ಕಡೆಯವನ್ನೇ ಒಬ್ಬನ ಚೂ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಬಾ ngwino ಬಾರೋ ngwino tugende. ಈ ಕರ್ಮ Oh, ವಿಚಾರ. ibikorwa byawe File kerak. amagambo uvuga mbega araryoshe kuyumva. ಕಂಡ್ರೋದು We izi ni imbaraga za uniforme nambaye. Ako kanya papa na arahaguruka. ದುಷ್ಟತ್ವನೇ ಸರ್ವಸ್ವ. Natwe rero ku ruhande rwacu sekibi tumuzi neza yuko ari buri kimwe kuri twe. Umva amagambo ya papa na ಬಾಲ ಮುದುರ್ಕೊಂಡ್ ಬರಕ್ಕೆ asatira umupolisi. ಈಸಿ ಅಲ್ಲ ಈ ಪಾಪ. Ushobora kuba wibeshe ku mbaraga za papa na SP. ಈ ಪಾಪಣ್ಣನ ನೋಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ Uyu mugabo papa na uri kubona ದಾಟ ಬರ್ಬೇಕು. kugira ngo byonyine uba wamureba neza bisaba yuko umanza kurenga ibikuta birindwi bikomeye ukabona kumureba neza. ಪಾಪಣ್ಣನ ಮುಟ್ಬೇಕಂದ್ರೆ kugira ngo utinyuke gufata papa nanguje kumufunga wowe ಜನ್ಮ ಎತ್ತು ಬರ್ಬೇಕು. byagusaba kongera kuvuka inshuro 7 kugira ngo ugire ubushobozi bwo kuba wamfunga wowe wa mupolisi we. Ubwo byasaba ko wapfa ukongera ukavuka, ugapfa ukongera ukavuka, ugapfa ukongera ukavuka, ukabona kugira ubushobozi bwo kumfunga. Umugabo uri hano ariyumva. ನೀವ್ ನನ್ನ ಅರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ nuramuka umfunze ಧರಣಿ ಕೂತ್ಕೊ abatavuga bumwe n'ubutegetsi baraza gutangira kwigaragambya ಮಾಡಿ ಪ್ರೆಷರ್ ಕೊಡು. ndetse ishaka riyoboye riraza kuguhamagara inshuro nyinshi. ನಾನ್ ಮಾಡ್ತಿರೋ ದಂಧೆ bizinesi yanje ifite abazayiragwa, ರಾಜಕೀಯ. ariko politike idafite uzayirarwa ndamumarigira. ubyumve neza. SP ನನಗ್ ಬಹಳ ಇಷ್ಟ. nakunze uniforme wambaye. ಸಿನ್ಸಿಯಾರಿಟಿನ ನನಗ್ ತೋರಿಸಿ. nuramuka wongeye gutinyuka kugaragaza inshingano zawe ukazingaragarizaho uzabona ibizakubaho, ariko nubyemera ಗ್ಯಾರಂಟಿ uzabaho ubuzima bwiza. ನಿಮ್ ಕಮಿಷನರ್ ndetse wowe na commissioner ಅಂತ ಬೇಜಾನ್ ಬೊಗಳ್ತಾ ಇದೀಯಾ. urimo uramuka cyane wa mugabo we. ಟಾಕಿ ಲಾಟಿ ನುಗ್ಸ್ nuramuka ukubiswe ಟೈಮ್ ಸೈಲೆಂಟ್ ಆಗಿದೆ. uraza gutuza ubuzima bwawe bwose uceceke. ಟೇಕ್ ಹಿಮ್ ಟು ಕಸ್ಟಡಿ. we mumufate mugende mumufungi. uyaraseka ni shiri wa musaza. ಸ್ಟಡಿನಲ್ಲೊಬ್ಬ ಅಪ್ರೂವರ್ ಇದಾನಲ್ಲ, ಸೇಫ್ ಆಗಿದಾನ ಅವನು. muvuze yuko umuntu uratanga ubuhamya mwamufashe ari mu maboko yanyu agaragaza ibikorwa bibi by'uyu mugabo bise papa na. mumanze mumenye neza niba atekanye mbere yuko mumutwara, kuko niwe ugiye kumushinja icyaha. nyakubahwa uwagombaga gutanga ubuhamya is dead, yapfuye kandi yari ari kuri police station. we iyo umuntu apfiriye muri gereza ಅದನ್ನ ಲಾಕಪ್ ಡೆತ್ ಅಂತ harya baravuga ngo imfungwa yapfiriye muri gereza, umupolisi yabuze icyo akora. ತಿರುಗಿ ತಗೊಳಕ್ ಮುಂಚೆ we mbere yuko utinyuka kunjana muri gereza manza urwane no kwitabara wowe ubwawe. ubyumve neza. ತಾಳದ ಕೆಳಗ್ ನುಗ್ಗು. papa na ಈ ಪಾಪಣ್ಣ nje ndi hejuru ya buri kimwe, uko watekereza kose ndi hejuru ya buri kimwe. ntukanginishe papa na imbere ya afande. we ನಾನು ಅನ್ಕೊಂಡ ಹಾಗೆ ಆಗಿದ್ದಿದ್ರೆ iyo ibintu bisa kugenda uko twabipanze ಚಾಪ್ಟರ್ ಕ್ಲೋಸ್ ಆಗಿ aka kanya papa na yakaba yari inyuma y'amafera bito. ಆ ಸೇಟುದೆ ಸರ್ ಕೈವಾಡ. hari ibi byose wasanga byatewe na seti ariwe bari gusubiranamo. umukino hagati yabo urasa nawe utangiye. kwereka twicare dutuze tubareke bakine twe turebe. ಕೊಂಡಿರೋದೆ rimwe na rimwe hari igihe amategeko amera ngaho yifashe gato, ಸಾಯಿಸೋದಕ್ಕೆ. ariko aba yiteguye gukora igikomeye. tuve tugarutse hano sasa, tugarutse kuri guna. ಹೊಸ ಕತೆ we imikino yawe mishani yihe ಆಟ ಆಡಿಸ್ತಿದ್ಯಾ? ukunda gukina nanjye bitewe nuko uzi ko mfite. ಹೇಳೋದು gira icyo uvuga. navuga iki? ಸೆಟ್ ಮಾಡಿ ನಿಂಗೆ ಡೀಸೆಂಟ್ wabonye uburyo wavuganye na papa n'agasuzuguro kenshi ತೋರ್ಸು. ugaragaza imyitwarire itari myiza. ಇದೇನೇ ತೆಗ್ ಮಾಕ್ ಕೊಡ್ we nukomeza kuvanga imyitwarire itari myiza ndaza kugukubita. ಒಳ್ಳೆ ಹಾರ್ಬರ್ ಅಲ್ಲಿ nawe genda wigishe ko Tanal. amenye uburyo agomba gufata umukwe we ndakaje aramufata nk'umukozi wo mu rugo. ನನ್ನೇ ಬೈತ್ಯಾ? gute watinyuka kuvugana na papa kuriya? ndagiye. ಎರಡರಲ್ಲಿ ಒಂದ್ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗು. we hitamo hagati yanjye na sko. ಒಂದ್ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಕೇಳಿಸ್ಕೊ. njye nafashe umwanzuro wanjye ndabyo guhitamo. ibyabaga hagati yanjye nawe ಇರಲ್ಲ. guturuka uyu munsi ndabigihari. ಬ್ರೇಕ್ reka dutandukane
ಬ್ರೇಕಪ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನೇ ಅರ್ಥ? we gutandukana bisobanuye iki? Bisobanuye ko nje nawe ibintu byacu birangiye, ugenda ubu kwawe nanjye nzaba ukwanje. ಮೀಲಾ we genda ntacyo bitwaye. Umusore rero bahita bamuhamagara sasa, amaze gushwana n'umukobwa. ಹೇಳಲ್ಲ ಆಫರ್. we lafa ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಟೈಮ್ ಮಾಡಿ nyakubahwa ndi hafi gufunga garage. we nanjye ibyo nari ndimo ndabisoje. ಯಾವತ್ತರ ಲವ್ ಮಾಡಿ rafa waba warigize uje mu rukundo? ಇಲ್ಲ ಅಣ್ಣ, uya muvandimwe ಗೊತ್ತಲ್ಲ ಅಣ್ಣ. ariko mfite inshuti yigeze gukunda. ಕರ್ಸೋ we yihamagare ಕರ್ಸೋ. muzane n'inzoga nyinshi. iri joro ryose ndashaka ngo turimare turi kuganira, nyibaze ibibazo bigiye bitandukanye ku rukundo. ಸುಕ್ಕಾಣದು muvandimwe winywa inzoga nyinshi. we lafa ಪಕ್ಕ murekanywe bitewe n'ibiharimo. ನೀವು ಮುಂದುವರ್ಸಿ. bosi komeza unywe rata. kiramanza gikozamo agatoki sasa muri byeri ari kunywa. ಮುಂದುವರ್ಸೋದು. we byibagirwe iyo byeri niwo ugiye kuyinywa uyahita yigotomera. uyu niwe bazanye ngo yigeze gukundaho. ಈ ಭಗವಂತ bosi imana rero yaremye ibintu byiza irema n'ibibi. ಲವ್ ಅಲ್ಲಾಗ ನೋವನ್ನ ಇಷ್ಟಿಟ್ಬಿಟ್ಟು imana yaremye urukundo, ariko urukundo iragenda ishyiramo uburibwe burenze. ಅದನ್ನ ತಡ್ಕೊಳ್ಳೋ ಹಾರ್ಟ್ ನ ಇಷ್ಟೇ igiye kurema irema umutima muto cyane ku buryo umutima utakwihanganira ubwo buribwe bwose. ತಡ್ಕೊಳಕ್ಕಾಗದೇ ಇರೋ ಬುಟ್ಕೊಳಕ್ಕಾಗದೇ ಇರೋ ತಡ್ಕತಾನೆ. abantu benshi bashobora kureka urukundo rukagenda. ಇನ್ನೊಬ್ಬ ndavuga uburibwe bw'urukundo ಜಾಸ್ತಿ ಆದ್ರೆ ಕೆರ್ಕಳದ್ ಬಿಟ್ಬಿಡ್ತೀವ. rukomeza rutubabaza amanywa nijoro, ಕೆರ್ಕಂತೀವ bamwe bakabiviramo amaraso. ಬಾಸ್ ಮೊದ್ಲು ಕೆರ್ಸುತ್ತೆ ಆಮೇಲೆ ಉರ್ಸುತ್ತೆ. ibintu iyo biri gutangira nyakubahwa bitangira muri umwe muje inama mukundana, ಆಮೇಲೆ ಅಳಿಸುತ್ತೆ. ariko iyo bigeze nyuma mutangira gushwana ugasigara mu marira, gitangira kurira. ಕವಲ ವಿಮಲ kamarari vamaramara. ಫುಲ್ ಜೂಟಾಟ. abo bose ni abakobwa bakinye n'ubuzima bwanjye, nyuma na nyuma biza kurangira bansize. ಒಂಥರ ಈ ಸುಕ್ಕ ಕುಡ್ದಾಗ wa musore we amagambo uri kuvuga aracyaye cyane. nyuma y'uko uri kumara gufata icyo kunywa ನಿಲ್ಸು. hagarika kurira. ಬಾಸ್ ಒಂದ್ ಹೇಳ nyakubahwa ubwira kandi kandu, ಸ್ಟವ್ ಮೇಲೆ ಹಂಚಿಡ್ಬೋದು. urabona uramutse ufashe isafuriya byashoboka yuko uyishyira ku mashyiga, ಹಂಚ್ ಮೇಲೆ ಸ್ಟವ್ ಇಡಕ್ಕಾಗತ್ತಾ? ariko ntabwo byashoboka yuko wafata amashyiga ngo uyashyire ku safuriya. ನೋ. oya ndo byashoboka. ಆಮೇಲೆ ದೋಸೆ ಹಾಕಕ್ಕಾಗತ್ತಾ? ndetse uramutse ufashe amashyiga ukayashyira ku safuriya ugashyiraho imboga, ntabwo izo mboga ನೋ. zaribwa. yego ಆ ದೋಸೆನ ತಿನ್ನಕ್ಕಾಗತ್ತಾ? ನೋ. ntabwo izo mboga zaribwa. ni ibintu bitapfa gushoboka. ಬೇಜಾರಾಗ್ಬೇಡ. nduzi kurakara ningubwira kandi kandu, ಗಂಟ ಹೇಳು ಏನ್ ಬೇಕಾದ್ರೆ. wowe ugira ikibazo komeza uvuge mpaka ibyo kunywa byose bishize. ಬಾಟ್ಲಲ್ಲಿ ಹೊಡೆದ್ರೆ ariko nanjye umenye neza yuko ndaza gukubita icupa ku mutwe. iki kiraseka. ಕೊಡದಾಗ್ಲೇ ಬೇಜಾರು ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ. umukobwa aramutse angubise icupa ku mutwe ntabwo nabigira ibintu birenze, ariko wowe haba harimo akantu. ಬಸ್ ಈ ಹುಡುಗಿರು ಸಿಗರೇಟ್ ಪ್ಯಾಕ್ ಮೇಲೆ ಇರೋ ಡಿಸ್ಕ್ಲೇಮರ್ ಇದ್ದಂಗೆ uyakomeza kumuganirira iby'abakobwa sasa. ಸೇದಲ್ಲಿ ಇರಂಗೂ ಇಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ uyu ngo niwe wigeze gukundaho. umusore nawe atega amatwi akomeza kumva ibyo ari kumubwira. ಡಾಕ್ಟರೇಟ್ ನ ತಗೊಳ್ಳೇಬೇಕು, ಅದೇ ನನ್ನ ಗುರಿ. ಲೋಫರ್ we rafa ಅಲ್ಲಿ ಆಗೈತೆ ಒಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಸುರಿ. urabona ikirahuri cya bosi kitarimo ubusa, musukiremo icyo kunywa. rafa aramusukira, uyu nawe arasoma ಈ ಹುಡುಗ ngo yigeze gukundaho. ವಾ ಏನ್ ಹೇಳಿದ್ರಿ ಬಾಸ್? mbega byiza. ತತ್ವ ibyo uvuze ni byiza kabisa, iryo jambo ni ryiza. ನೀವ್ ಹೇಳಿದ್ರಲ್ಲ. ನಾನ್ ಹೇಳಿದಲ್ಲ, we nta kintu nigeze mvuga. ಯಾರು ಬಾಸ್? ibyo byavuzwe na ravi. ಕವಿ ravi ninde? ನನ್ ಕಾಸಾದು. ravi ni inshuti yanjye yo hafi. ಇದ್ದಾಗ್ಲೂ ಕೊನೆವರೆಗೂ ಜೊತೆಲಿರ್ತಾರಲ್ಲ ಬಾಸ್, ಅವ್ರೆ umuntu wese ufite inshuti ye ya hafi, urumva mu byiza no mu bibi bakunda kugumana. ಇಂಥ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಅವನಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಹೆಂಗೆ ಲೋಫರ್? birandangaje kuba atari hano n'uyu munsi kandi ari inshuti yawe ya hafi. ತಗೊಂಡ್ ಸೂರ್ಯಂಗ್ ಫೋನ್ we muhamagare sha. ಸೂರ್ಯ ಅಲ್ಲ ಅಣ್ಣ, ರವಿ. muvandimwe ravi ndahuri hano. ಒಂದೇ ಮಾಡಲು ಜಗತ್ತಿಗೆ we suriya na ravi bose amazina namwe muhamagare. ಬೆಳಕೊಡಾರ ಅವ್ರೆ. icya mbere ni uko bazahindura isi, bahita bahamagara ravi sasa. kumbe ravi dore ahandi ari gukina urusimbi, kano kandi umukitegereze neza. ಗುಣ ಫೋನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಕಣ. ravi guna arakuguhamagara. ಸೈಲೆಂಟ್ ಹಾಕು. we iyo telefone yifunge, ngomba kugaruza amafaranga yose nariwe. ರವಿ ಅಣ್ಣ ಫೋನ್ ತೆಗಿತಿಲ್ಲ ಅಣ್ಣ. ravi ntabwo ari kwitaba telefone. ಬೆಳಗ್ಗೆ ಬಂದಾಗ ಲೈಫಲ್ಲಿ ಬರೀ ಹುಡುಗಿ. ibi ari bibi, Friends. ntabwo ari abakobwa bagusiga gusa, n'inshuti zawe za hafi zishobora kugusiga. tugaruke kuri papa na ako kanya arahamagawe. ಚಿತ್ರಗುಪ್ತನ್ ಲೆಕ್ಕದ ಪುಸ್ತಕ. hari ikigo ginafashe nyakubahwa, byange bikunde iki kigo ginafashe kiraza kutugeza kuri wa mugabo uri gufasha. uriya mugabo bise karamulari nafashe umwe mu basore be,
byange bikunde araza kungeza kuri uriya mugabo uri kubafasha amazi we atari yatubwira ntabwo mugomba kumuhereza ibiryo cyangwa ikindi kintu icyo ari cyo cyose. Muvandimwe Ravi ari gushwana muri kasino yanyu bitewe nuko yariwe akabura amafaranga yo kwishura. Muvandimwe Ravi arimo arateza akavuyo muri club yacu. Uyu munsi uriya mushenzi araza gupfira mu biganza byanje. Dore Mika sasa ngarahita haguruka bamaze kumuhereza amakuru yuko Ravi yariwe mu rusimbi akabura amafaranga yo kwishura akaba ari guteza akavuyo. Dore umugabo Mika ngarahita haguruka akavuga ngo araza gupfira mu biganza byanje. ಮಾಡಿದ್ರು ನಾನು ಫೋನ್ ಎತ್ತಲ್ಲ. ನಿನ್ನ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ aba baracyarira n'ubu bari kuganira. ಸ್ವಲ್ಪ ಎಣ್ಣೆ uyagize guca ಹೇಳ್ಬೋದು ಎತ್ತಬಾರ್ದು ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ನೀವು ಫೋನ್ ಎತ್ತಬಾರ್ದು. wende witabe telefone. ಅದನ್ನ aba bakobwa sinzi kundu bameze. ಫೋನ್ ಕಂಡ್ರೆ uyu ngo yaje kumugira inama yewe ngo yakunzeho ಇದಂತದ ಹಕ್ಕು ಬ್ರೇಕಪ್ ಪ್ಯಾಕ್ wagusaza ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹುಡುಗರನ್ನ ಬೆಂಡ್ ಮಾಡ್ತಾವ್ರೆ. ನೀವು ಈಗ ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಬೆಂಡ್ ಆಗಬಾರ್ದು ಬಾಸ್. ಆಗಲ್ಲ. ako kanya telefone irasona ಬಾಸ್ ಯಾವುದೋ ಗೂಗಲ್ ಗರ್ ಅಂತ 2 ಸಲ wenda abona umukobwa wanditseho Google girl ari kuguhamagara. ಅದು ಗೂಗಲ್ ಗರ್ಲ್ ಅಲ್ಲ. wenda ntabwo ari Google girl handitseho ngo umukobwa mwiza Google girl. ಈಗ ನಾನು ಇಟ್ಟಿರೋ ಹೆಸರು nicyo zina namwise ಗೂಗಲ್ ಅಲ್ವಾ? nari nasomye nabi ಸಲ ಕಟ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟೆ. namukubye ಮಾಡಿದ್ರೆ niyongera guhamagara ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ಫುಲ್ ಉರ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ubu ngubu turaza kumwitaba urwo nurushi ahita amuhereza telefone. ಹಲೋ halo ಹಲೋ ಹಲೋ halo halo ndabizi uri kunyumva wa kigo ryiwe. ಹಲೋ halo ngiye kukubwira ahantu mberereye ಹಲೋ mu minota mike cyane uhita uhansanga. halo nzi neza ko uri kunyumva ndagukubye ngiye kukubwira agace ndimo wihuta uzundebe. ಬಡಿ ಬಾಸ್ nakumvishe bosi ಎತ್ತರ ಕಾರದ್ರು ndakundi ಎಷ್ಟನಾಗ ವಾತ ಹೊಡಿಲೇಬೇಕು. ನೀವು ಅಲ್ಲಿ ಮುಂದುವರಿಸಿ we komeza ugenda uje kwita ku mukobwa natwe tugiye gukomeza kwishimisha hano ndibyatinze. iryo joro dore guna ngaragenda ahantu umukobwa muhamagaye ni nako Mika ari kwerekera mu kabari gakomeye cyane ke agiye kureba uwo bise Lavi ngo yariwe amafaranga aburayo yishura ndasobanura muranzi Mompaluma kunda cyane iyo idikabaka ku ruyenzi ndakureba disi turakumburanye ಎಲ್ಲ ಮಾತಾಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಕುತ್ಕೊಂಡು ಪೋಸ್ಗಳು ಕೊಡ್ತಾವಳೆ. nyuma y'ibigambo byose wavuze urongeye urambamagaye. umukobwa yambaye neza idikabaka Dani wa mipangu kunda cyane mwese ಕೊಟ್ಟೆ ಆದ್ರೆ ಮನ್ಸ್ ಕೇಳಲಿಲ್ಲ. we wari wanyanze ariko umutima wanje ntabwo wabishobora kukwanga. ಕರೆದಿದ್ಯಾ ಬಂದ್ wambamagaye ಏನ್ ವಿಷಯ? none dore ndi hano niki uyu munsi ni tariki 8 ni isabukuru yawe. ನನಗೆ ಬರ್ತಡೆಗಳು ಮಾಡು. we ntabwo nshishikajwe no guserebura isabukuru yanjye uranyumva neza. umusore agize guca telefone irasona agize guca abona golden aramuhamagaye umukobwa ahita mwambura telefone kano kandi umukitegereze. ntabwo nifuza abadutesha umutwe ni njye nawe ijoro ryose yego ko mana baba mbaba nawe yo basi ibyo byose bimaze kuba bwarakeye. muvandimwe byuka yo muvandimwe byuka mwana wanje wavuze yuko uzaba igihe kirekire. ninde wundi nzakunda mwana wanje byuka. kumbe Lavi ubanza bitagenze neza. Lavi kupa basi yo Lavi byuka we dusiga. Lavi inshuti ze zose zirahari ni nyinshi. Lavi ninde uzatwitaho? Who will take care of us? ndasobanura ako kanya guna turingara hagera agasanga inshuti ye ya mbere Lavi
twagerageje kuguhamagara ijoro ryose ariko dore ibyabaye, telefoni ntabwo wayitabye. Guna Ariane ndakwinginze haguruka. Umusore agiye gahinda karamwishe. Mama wamubonye amabere yikora tonsa. Guna dore uburyo Ravi aryamye yanze kubyuka. Mama yararize. Musore yacitse indage birababaza. Yo ninga Agasobanuye katagira mudasobwa. Chakoze musore nta kindi yakoze, avayo bundi busha atangira kwitamo imiriro. Ndi kugusengera ngo uzafungurwe vuba. Umusore atangira kwibuka sasa Ravi ari kumubwira ngo ndi kugusengera uzafungurwe vuba. Kumbe sasa umusore wacu Guna akiri umwana yigeze gufungwa. Byagenze bite? Ndabasobanurira. Uyu musore wacu yigeze gufungwa. Yafunzwe byagenze ute? Ndahari ndimugira ikibazo. Cyakoze mwari mwarahangayitse. Ikibazo cyanyu murakenye. ಮುಂದೆ ನಿಂದು guturuka uyu munsi iyi garage ni yawe. Na garage umusore kumba koramo ni Ravi wayimuhaye. Umusore dore ngaritamo imiriro. ಆ ದಿನೇನ್ ಇವತ್ತು ರಾತ್ರಿನೇ ಹೊಡಿತೀನಿ. Iri joro kiriya kigoryi ninjuraza ku kiyiciro. Umusore yahise afata umwanzuro avuga yuko iri joro araza kuyicira uwo bise Miko. Tangiriye hano nshaka nayiha igice cya kabiri. Dore umusore wacu ahari natwe atangiriye filime. ಸಿಗರೇಟ್ ಸೇದ್ಬೇಡ ಅಂತ we nakubwiye kangahe kutagomba kunywa itabi? Atangira kwibuka. Guna ಒಂದ್ಸರಿ ಆದ್ರೂ byibuze rimwe ndifuza kuzakubona uri kunywa itabi mu buzima bwanje. ಅದ್ ನೀನ್ ಬದುಕಿರೋವರೆಗೂ ಆಗ. Ibyo ntabwo uteze kubibona kereka nuba warapfuye. ದಿನಿ ಬಾಬು ತಗಲಾಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ. Dini bamufashe. ನೀನ್ ಯಾರು ಅಂತ ಕೂಡ ಹೇಳಿದೆ. Ndetse yatanze amakuru kubikuvugwaho. Umusore sasa wa mugabo ukorana na karamurari bamufashe baramubaza ngo ninde uri inyuma, ninde uri gufasha uriya mugabo bise karamurari. Uwo mukozi biza kurangira atanze amakuru avuga yuko ari Guna. Guna bamuvumbuye. Bivuze ko papa na yamaze kumenya ibya Guna. We Golden ಆ ತಗಡ್ ನನ್ ಮಗನ್ನ ನಾನೇ kiriya kigoryi ninjye uraza kucica. ಮಾತ್ರ ನೋಡಿ. Mwebwe mutuze muryoherwe no mukino. Ni hano twatangiriye filime. Umusore afite kino cyuma ಫ್ರೆಂಡ್ಶಿಪ್ agiye kumukata ijosi. Dore uko byagenze sasa ubwo Mika yageraga mu kabari agasangayo Ravi. ಕೊಡ್ತೀನಿ. We amafaranga ndaza kwegereza mu gitondo. ನಾನೇನ್ ಕ್ಲಬ್ ನಡೆದ Ntabwo nashinze iyi business kugira ngo mfashe rubanda nyamwinshi. ಮಾಡಲೇ ದುಡ್ದಿದ್ದೆಲ್ಲ ಇಲ್ಲೇ ತಾನೆ. We amafaranga yose nari mfite naririwe ahangaha. Nyihanganira gato. Afite mushiki we mwiza bamwita Pushpa ndetse na mama we ni mwiza. Mbibutse iki kigabo gikunda abagore. ಮಾಡ್ಕಂತೀನಿ. Ndaza kubyemera. We byo ndagusabura byemera. Ufite mushiki wawe bita Pushpa. Mbega uburyo ni mwiza. Niba uri kwemera cyangwa mama wawe umusore afate Peter arimena. Agiye gutera baramutera. Kwe bahita bamutera Ravi. Dore uko byagenze. Dore uko byagenze. ಹೋಟ್ಲು ಯಾರು ಹೊಡಿತಾರೆ ನನ್ನ We ntabwo ari iby'ingenzi kumenya umenya icupa. Ahubwo iby'ingenzi ni ukumenya ngo ninde utewe icupa. Nyuma imbere y'umurambo wawe baraza ko bari gusebura bacana ibyo bacana. Mumufate mu mutwaro wo murambo wanyu. We buretse kugenda ಸಾವು ನಿನ್ ಕಣ್ಣಲ್ಲಿ ತೋರಿಸಿದ್ಯಾ. unyeretse urupfu rwanje mu maso yawe. ಅವನ್ ಕಣ್ಣಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತೀಯಾ. Nawe uzabona urupfu rwawe mu maso ye. Nakugera imbere uzabyibwira. ದೀಪ Mika kiramucira. Nuko byagenze.
nuko byagenze naha twari turi ಯಾರಾಗ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋದಲ್ಲ ಕಣೋ dutangira filime ಒಂದ್ ಮೊದ್ಲು uyu musore agiye kumukata ingoto ni hano mwabibonye niyo mpamvu mika uyu mugabo twari tuzi ko ari inzirakarengane yakaswe ijosi impamvu murayibonye komi number 1 umusore yisaza abika icyuma yitonze muri kubyibuka guna hari uwamukomangiye ಮುದ್ದೆ ಬಿಸಿದೆ ibyo kurya birashushe ngwino ufate ibya nimugoroba ibi byose twabibonye ಗುಣ ನೀನೇನ್ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಮಾಡು uzakora icyo wifuza cyose ariko ತಾಯಿ ತಲೆ ತಗ್ಸೋ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಬೇಡ ntukigere ukora ikintu kizasuzuguza mama wawe basi reka batugarure uyu munsi sasa bira byose batuganirizaga bimaze kuba tumaze kumenya impamvu uyu mugabo bamukasi ijosi ngo bise mika batugaruye uyu munsi wa none sasa dore papa na abasore be bose babakuye mu nzira dore ahantu mika arwariye ari muri koma uyu yaraje yicara imbere ye dore uburyo ari guhumeka batugaruye uyu munsi ubwo twamaze kumenya impamvu kino kigabo bagikase ijosi ಬದುಕೋ ಚಾನ್ಸು amahirwe yo kubaho ni make cyane ಬನೆ ಕಮ್ಮಿ amahirwe yo kuba yabaho ni make cyane ನೀನ್ ಈ ತರ ನರಳಿ dini ನನಗ್ ನೋಡ ntabwo nakomeza kwihangana ndi kubona uburyo ufite uburibwe pe uri muri ubu buribwe ಮಲ್ಗಿಸ್ತವನ್ನ gusa uwatumye uza kuryama hano muri koma vuba bidatinze nawe araza kukwiyungaho araza kuharyama agize guca reba ku ruhande muga ushinzwe kuvura abantu ushinzwe kubakuraho ubuzima in peace rest in peace ruhuka mu mahoro basi amukuraho ibyo amukuraho umugabo atangira guhumeka nabi kumva basi ಪಾಪಣ್ಣನ 2 ಕೈ ಎತ್ತಿದೀಯ urabona abasore bose ba papa na wabakuye mu nzira ಅವನು ನಿನ್ನನ್ನ ಹುಡುಕೊಂಡು vuba bidatinze agiye gutangira kuza kugushakisha ಗೊತ್ತಾಗಕ್ಕೂ mbere yuko amenya ibyawe ಅವನ್ನ ಎತ್ತಲೇಬೇಕು ugomba kumwica uranyumva neza yego ಈ ಚಾನ್ಸ್ ನ ಮಾತ್ರ ಮಿಸ್ aya mahirwe utaza kuyangiriza guna utaza kuyangiriza ದಾಟ ಹೊರಗೊಂದಾಟ imikino igiye itandukanye ಸದ್ದಿಲ್ದೆ ಹಾರ್ಬ mbere na mbere baragiye bica mango biza kurangira bayoboye icyambu cyacu ದಿನಿನ ಹೊಡೆದು ಅಂಡರ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ಅಲ್ಲಿ ನಮಗ್ ಸಾಥ್ ಕೊಡ ndetse aragenda yinjirira abo twakoranaga nabo bose atangira kubica yica na mika urumva baratwinjiriye ಒಳಗೊಂದಾಟ ಹೊರಗೊಂದಾಟ golagundata holakundata shiri uri kubikora urakeka y'abarinde ako kanya telefone irasona ulakundata nyakubahwa imodoka mwatumijeho yahageze muvandimwe imodoka yahageze watumijeho mu mahanga imodoka nca ಮಂಗಳವಾರ imodoka ihageze uyu munsi dore ni kuwa kabiri ಲೇಟ್ ಟೈಮ್ n'igihe cyiza ಡೆಲಿವರಿಗೆ ನಾನೇ ಬರ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳು ಏಯ್ we ಒಬ್ನೇ ಬರ್ತೀನಿ mubabwire yuko imodoka ndaza kuyifatira njyenyine sawa nyakubahwa bose agiye kuza kwifatira imodoka yatumije dore kankari bose ni imodoka nshyashya yatumije uyu mugabo bamwise papana ikibazo cyanyu murakenye dore imodoka nsigaye numva hari abasobanuzi bavuga ubwoko bw'imodoka bakavuga moteri n'ibiki uyitunzeho imodoka ngifite ngo hehehehe ngiyi ngo ni arahehehe uzisoma mu bitabo gomwe ikibazo cyanyu ni cya kindi basi papa na amaze kugenda ndibyatinze dore umusore wacu guna yamukurikiye papa na mbibutse yaje gutora iyi modoka ari wenyine dore imodoka papa na ari mu modoka dore isereri ngera tangira kumufata isereri tangira kumufata Range Rover imodoka zimwe nziza papa na yaraparitse umusore akora icyuma afungura umuryango w'imodoka agize guca papa na aramubura rimwe
kumbe inshuti ze ubanza zamugambaniye umusore baramukomye dore ngo baramufata yarazi ngagiye gushira papa na hasi bitewe nuko yamaze kumenya ibye uwahigaga ahindutse uhirwa ahindutse umuhigo bamufasha musore ari hano musore arakanguka yitegereje imbere ninde ಒಂದು ವಾರ ಆದ್ಮೇಲೆ ಬರ್ಬೇಕಾಗಿದ್ದ ಕಾರ್ iyi modoka yagombaga kuza nyuma y'icyumweru kimwe ಇದೆಯಲ್ಲ ಶ್ರೀ ariko urabona ko bayohereje vuba shiri ಯಮನ್ ನೋಡೋ ಸಮಯ ಬಂದಾಯ್ತು ushobora gusanga aricyo gihe tugiye kuvumbura uri gufasha uriya mugabo bita karamurari akaba ari umutego bari baduteze kandi iki gihe ni cyiza bosi yari yabivumbuye kare ಒಬ್ಬನೇ ಬರ್ತೀನಂತ ಹೇಳೋ mubabwire yuko ndaza kuzana imodoka njyenyine boss papa namwe nyewe yabivumbuye kare we yinjiye mu modoka nabizi we dore uburyo yareba gucuruza imodoka we baze kubucuruza imodoka utaza ngo tukwamamarize ngwiki ngo mfite yihe muranzi ikibazo cyanyu ni cya kindi murakenye kandegereza abafana ngo niba bazayingurira ನಿನ್ನನ್ನು ಹುಡುಕೊಂಡ್ ಬರ್ತೀಯ ಅಂತ ನನಗೆ ಗೊತ್ತು nari mbizi neza yuko uraza kunshakisha none ನಾನೇ ಬಂದೆ nahageze ಡ್ರಗ್ಸ್ ಜೊತೆ njyewe ಆಡ್ಕೊಂಡು ಬೆಳೆದು nakuze ngina n'abarara cyane benshi ಕೆಮಿಕಲ್ಸ್ iriya myuka mwari mwashize mu modoka chemicals iriya myuka mwari mwashize mu modoka wowe n'uyu mushenzi uri hasi I can smell it. I can smell it. Nayihumuriwe. Avayo. Nize neza pe. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಬ್ಲಡ್ ಹೊರಗೆ ಬರೋದಕ್ಕೂ buri maraso yose yasohotse akaja hanze aba afite inkuru yayo ariko ntabwo nifuza kumva iyo nkuru ndugira ikibazo ಬೇಗ ಕಳಿಸ್ಕೊಡ್ತೀನಿ ngiye kukohereza vuba na bwangu ngiye kugukura mu nzira vuba wihangayika Blackie most favorite imbunda ngunda cyane favorites hanyuma mu bantu ngunda them muri bo you're my favorite ni wowe ngunda muri bose ni wowe ngunda musore bamufashe yafunze amaso ikigabo cyamufashe mateka tugarukirana sasa umusore afunze amaso hari ibyo yatangiye kwibuka ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಹಡದಷ್ಟೇ ಸಂತೋಷ ಪಡ್ತೀನಿ nzishima ngaho nabyaye abana b'abahungu 100 ನೀನ್ ನನ್ನ ಬಂಜೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ nuramuka umfashije ngaje ndakora imibonano mpuzabitsina ariko bikarangira ndatwite umva icyifuzo cy'umubyeyi uri hano umusore afunze amaso aba aribyo atangira kwibuka ibyo byose bimaze kuba tuve tugaruke hano sasa hari uri ku kamoto katwarejeje buri muhinzi wese wagurishije agomba kukagura aha kuri timbutiro yiwe araza agaparika ndegereje abafana ngo kuri ya nimero ngo buri muntu nagahumba gahumbe agakankari ngahita ngagura ikibazo cyanyu murakenye bamwe muri mwe baba batanariye nyakubahwa imipangu yose
imipango yacu yose yapfuye. ಪಾಪಣ್ಣನ್ನೇ ಬದುಕೋ ಹೋಗು Amakuru naramuka agiye hanze bakamenya yuko papana ಕಡೆ ಏನಾದರೂ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಆಗಿ guna yamuretse akaba ari muzima, ntabwo tuzongera gukora business yacu neza seshu. ಎಲ್ಲೇ ಅಡಗಿರ್ಲಿ Ndacu bitwaye icyo byasaba icyo ari cyo cyose. Ndifuza kubona umurambo w'uriya mushenzi. ಎಲ್ಲಿ Fata abasore bose wifuza kuri iyi nshuro ndimuze kumuhushwa. Ndakwinginze mbabarira. Tubabarire turagusabye. Sasa guna arasa naho yacitse papana bikaza kurangira guna anakoromekeje uwabise papana. please. Tubabarire twakugambaniye ndo tuzongera. Aya! Andashe mu mutima we. Kirarira. Ibigoryi bihita biseka. Kumbe ubanze bari babigiye inama ibyo bakoze byose we mwemunetse. Hari ijambo yambwiye. This is my favorite. Yavuze ngo iyi mbunda arayikunda cyane. Among them. Ndetse muri babandi bose ngo ninjye kunda cyane we. Ahindukiye guca. ಹೆಂಗೋ ನಿನ್ನ ಹಳೆಡವು Mushuti wawe w'umusaza ameze ute? ಬೊಟ್ಟಿಟ್ಟಿದ್ದೆ ಮೀಟರ್ ಆಫ್ ಆಗೋಯ್ತು. Namukize ingovu ku gahanga. ಚಾನ್ಸ್ ನ ಮಿಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದು ಇಲ್ಲೇನ್ Ufite imbunda uri muri ishima nyuma yo kwangiriza amahirwe wari ufite. ಕೊಡ್ತಿರೋದು Ntabwo ndi kwishimisha. Ntabwo ndi kwishimisha hano, reka nkubwire uko byagenze. Badusubize inyuma. Umusore yahise mwambura imbunda mu minota mike cyane. Mu minota mike cyane mbaba. Boss aricara. Boss agize guca sasa. Inyuma dore abapampe bose ngo barahita baza. Musore arabitegereza. Bakura ibyuma. Bakura ibyuma. Baya! Musore arasa ku ruhande. Boss mbishaka mbona mukuye mu nzira. Ariko sibyo nshaka. Bavayo. Bihuse cyane. Musore aramanuka. Aramanuka. Mu bijyana. Terera kweba. Yewe. Nimegasiya. Mbaba. Boss arikanga. Musore aragagaza. Mu gace bucece. Nagadawuni. Gwe! Boss! Bavayo! Bite! Bite! Yewe dorurushi! Mbaba! Mbaba nawe! Gich! Gich! Pati chuma! Kwijosi! Kwijosi! Mbaba! Boss arakanura ngo yarwaye nawe! Bite! Yewe dore umugari! Baramukoma! Boss araseka! Ndakongeza! Nimwe! Yewe dore umubago! Makaka! Reka nawe! Reka nawe! Baramukoma! Chuma rakweba! Bite! Bite! Dore chuma! Yewe datawe! Dore umusore! Nimwe! Nimwe! Yewe! Boss arayakanura! Ndabakubita! Ndabakubita! Gwe! Bavayo! Yewe! Bite! Bite! Nimwe! Nimwe dore icyuma dore ubugome bw'umusore! Mbaba! Bite! 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 Perfect uri he! Nagarutse mu kazi we! Komi number 1 Muranzi Boss Nyiribisiga we. This is my favorite. This is my favorite. Niyo mbona nkunda cyane yonyine muri bo. You are not my favorite. Ni wowe mundu ndakunda. Ubyumve neza. Umusore wumva amagambo yabwiye boss ati muri bo ni wowe mundu ndakunda. Muri bande witonduraza gusobanukirwa. Boss bahita bamukoma. Nuko byagenze. ಆ ಪಾಪಣ್ಣನ ಚಾಯ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೊಡೆದ್ರೇನೆ ಕಿಕ್ಕು. Hari umunsi mwiza nzica papana karamurari sasa bamugiraho yangirije amahirwe twari dufite. ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಗುಣನ ಸೈಲೆಂಟ್ ಆಗಿ ಹೇಳು. Byange bikunde ubwire guna abe ari ahantu yiturije. Reka dutegereze tuzataka papana. ಪಣ್ಣ ಈಗ ಏಟು ಬಿದ್ದಿರೋ ಸಿಂಹ. Papana urabona kano kanya ni indara isa niyakorometse guna. ಮೇಲೆ ಭೇಟಿ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಶೇಷು. Iyo ndare ಕೆಲವೊಂದ್ಸತಿ nzayisanga mu indiri yayo. ದೂಸರು ಮಿಯಾ. Hari igihe indare yakorometse rimwe na rimwe ihumeka nk'ipusi mnyao. Ikiza nuko wabutuje. Seshu. ಸಾವು.
urupfu rwa papa nta rugomba kuba rutuje ariko umunsi azaba ari gushingurwa bizamenyekana. ಎಷ್ಟು ವರ್ಷ ನಿಮಗೋಸ್ಕರ ದುಡ್ದಿದ್ದೀನಿ. urabizi nabakoreye neza kuva kera dore se w'umukobwa sasa. Shiri ndabasabye mumbabarire n'ubwa mbere mbasabye ubufasha mungirire imbabazi. ಸಹವಾಸಕ್ಕೆ ಬರಬಾರ್ದು ಅಷ್ಟೇ. uyu mugabo sinifuza yuko yakomeza kugendana n'umukobwa wanje dore se w'umukobwa sasa yaje gutanga umusore ku banzi be kugira ngo bamukure mu nzira. umusore ari hano. Guna ni sheri wawe uguhamagaye. Hano twari tugeze sasa. Uyakiri hano telefone irasona. Guna umukunzi wawe ni uhamagaye ndi byatinze telefone bayihereza Guna. ನೀನೆಲ್ಲಿದ್ಯಾ? Sheri uri he? ಇಲ್ಲೇ ಇದೀನಿ ಹೇಳು. Mbwira ndi hano sasa. umusore wacu Guna asigaye yarasubiza nabi umukobwa. Mbibutse uyu mukobwa yari yarasabye umusore yuko batakongera gukomeza gukundana bagomba kubihagarika. ನೀನೆಲ್ಲೇ ಇದ್ರು ahantu hose waba uri ndagusabye mbere yuko nimugoroba hagera ko ari ibishoboka byose tubonane. ಫೋನ್ ಇಡು. ntugire ikibazo ngaho kupa turaza kubonana mbere yuko nimugoroba hagera. umukobwa asigaye ahangayitse. ಬೇಕೇನೋ ಈ ಟೈಮಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ತೆವಳುಗಳು. we ubundi urabona ibintu by'urukundo tubikeneye bitewe n'ibibazo turimo wabihagaritse. ಬೇಲಿ ಯಾರೋ ನಿನಗೇನಾಗೋದು. ceceka we nta kintu na kimwe uzi ku bijanye n'urukundo. ರೀತಿ ಬಗ್ಗೆ ntabwo uzi neza yuko umukobwa asiga ababyeyi be agasiga iwabo agasanga uwo yakunze. ibyo ntabyo uzi. ಎಷ್ಟು ಸೀರಿಯಸ್ uko ubona mbangayikikijwe n'uriya mugabo bita papa na menya neza yuko ariko mbangayikiye uriya mukobwa nguntana nawe ubyumve neza. iby'urukundo we nta kintu na kimwe uzi. amasaha arisunika. ಬಸ್ boss kumbageze guca kubitana ನೀವೇನಿಲ್ಲಿ? na cha kigoryi wageze hano gute? ಇನ್ನೇನೋ ಇಲ್ಲಿ wowe wageze hano gute? ವಿಮಲಾ ಮಾಲೆ boss uribuka yanguru nakubwiye y'abakobwa twakundanye harimo umukobwa bita Kamara uwitwa Vimara ndetse na Mara ಒಟ್ಟಿಗೆ ಗುಡ್ಡೆ ಹಾಕಬಿಟ್ರು. abo bose dore nga bariya bari hariya. ಜಾಕ್ಪಾಟ್. mbega ndabona wafatishije uraza gutoranya nde? ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ boss ntabwo uzi byambayeho ntabwo banyemera. uvuze ngo iki? dore ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡ್ಕೊಬಿಟ್ರು ಬಸ್. aka kanya basigaye baramfata nka musaza wabo gikunja isura. ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಸಂಸಾರ. mbibutse kigeze gukundana nabo bose. ಲೇಟೆಸ್ಟ್ ಆಗಿ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ರಿ ಬಸ್. ವಿಲ್ ಫಾಲೋ ಮೈ ಲೆವೆಲ್ ಬೆಸ್ಟ್. ಏಯ್ ಸುಮ್ಮನೆ we bura amagambo yawe sinayashobora. ತವರಿಗೆ ಬಾ kiraririmba. umusore akomeza imbere agize guca abona umukobwa mbibutse niwe wamuhamagaye. umusore araza aramwegera aricara. ನಂಗೆ ಎಷ್ಟು ದಿನ ಭಯ ಆಗ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ. sinari narigeze ngira ubwoba mu buzima bwanje uretse uyu munsi. ಒಂದ್ ಕಡೆ ಪಾಪನ ಮುಗಿಸ್ಬೇಕಂತ ಪಣ ತೊಟ್ಟು warahiye kwica papa na ಪಾಪನ ಹತ್ರ ku rundi ruhande papa wanje yagiye abahereza akazi ಮುಗಿಸ್ಬೇಕಂತ yifuza yuko bakwica. yo umukobwa disi yaje kumuburira. ನೀನ್ ಇಲ್ದೆ ನಂಗೆ ಬದುಕಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. Guna urabizi ntabwo n'abakuriye isi ndagufite. ಅಳ್ಬೇಡ. wirira ಹೆಣ್ಮಕ್ಳು ಕಣ್ಣೀರ್ ಹಾಕೋದ್ ನೋಡಕ್ singunda kubona umugore ari kurira ಸಿಂತಾಕತ್ತಿಂದೆ bitewe yuko buri mbaraga z'umugabo ಹೆಣ್ಣಿನ ಶಕ್ತಿ ನಿಂತಿರುತ್ತೆ. inyuma y'izo mbaraga hari imbaraga z'umugore. ubyumve neza. ದುಡ್ಡಲ್ಲಿ ಬಿಟ್ಟೋಗೋ ಹುಡುಗಿರ್ಗೆ abahungu benshi bakunda guhangayika bitewe nuko abakobwa akenshi bakundana nabo bakunda kubabesha bakabahemukira. ಆ ರೇಂಜ್ ತಲೆ ಕೆಡಿಸ್ಕೋತಾರೆ. ಇನ್ನೀನು ariko wowe ಕಮಿಟ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ಯಾ. uratandukanye. ಬಿಟ್ಟೋಗೋ ಮಾತೇ ಇಲ್ಲ. ntabwo nagusiga ndarahira kuri mama wanje uyu ni Guna uri kubivuga. nzagutabara ndetse nzatabara urukundo rwanje nawe. yego komana niyo washaka kubomora. ibyo byose bimaze kuba tuvuye tugarukirana ku rundi ruhande. hari abagabo bari hano dore ibikoresho bari gusohokana mu modoka. bageze hano babona hari ingufuri basubira inyuma. imodoka irongera icaho. hari umubyeyi witegereje imodoka. uyu mubyeyi mumwitegereze neza. imodoka ivayo hari aho yaje kwa Rafi. we Rafi hari ibyo bamubajije Rafi arahakana abatazi ikingi pazo mbaba do oya nawe
nawe bagabo bakomeza gucekinga sinzi uwo bari gushaka barakwereka sasa no ku ruhande hari uri kwidoroga uri kwitera ibiyobyabwenge mwenyewe papa nawe dorahari afite inkwavu ku gahanga umujinya ni wose ಬಟಾಯಿಸೋದಂದ್ರೆ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ ಶಿಕ್ಷು ibi nibyo bita kwisubira Ramu Ramu kubera iki ಇದರಿಂದ ಹೊರಗೆ ಬಾರೋ nakubwiye inshuro nyinshi yuko utagomba gukoresha ibi bintu Ramu ni ukubera iki kumbe sasa barakwereka wa musaza wacu sishu hari wari uri kwitera ibiyobyabwenge akagerageza kumubuza uyu ninde witonde ಒಳ್ಳೇದಲ್ಲ ಕಣ ibintu uri kwitera si byiza ndagusabye bireke ndagusabye bireke yo ndi byatinze papa ndabizi neza uriya mwana ashobora kukumva ndakwinginze ibintu byo kwitera ibiyobyabwenge mufashe abivemo abihagarike ndagusabye papa Sechu uyu musaza yigeze kuza gupfukamira uyu mugabo bita papa ariko musaba yuko muri umuntu we yahagarika gukoresha ibiyobyabwenge umva uko papa yamusubije uriya ni umwana uri munsi y'imyaka 18 afite amaraso ya gisore urabona ni ngaya modoka iri kureka mu marushanwa yakerewe ishaka kugera ahigera ikagerera mu gihe ಅದನ್ನ ಆಸ್ವಾದಿಸೋನು ಎಷ್ಟು ಮುಖ್ಯ iyi business yacu wa mugabo we ikunda igihe cyose twabonye abakiriya bo kugura ibicuruzwa byacu ubyumve neza na ಸಾಗಿಸೋನು ಅಷ್ಟೇ ಮುಖ್ಯ kandi kubitwara nibyo by'ingenzi kurusha ibindi byose ನಾನು ಈ ನಶೆಯಿಂದ ಹೊರಗೆ ತಂದ್ಬಿಟ್ರೆ ndamutse mfashe umuvandimwe wawe ngamukora muri ibi bintu ari gukora ಈ ತಂದೆಯಿಂದ ಹೊರಗೆ ಬಂದು ubwo urumva nanjye ngomba guhita mbagarika business narindi gukora ngahita niyegurira imana ನೋಡು reba rero ಕೆಟ್ಟವನಾಗಿ ಬದುಕ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ urabona nje ndifuza kuba nk'umuntu mubi kandi ni nako nzaguma kumbe nibyo uyu mugabo yibukaga afite inzika uyu mugabo yaramuhemukiye ariko babana tabizi ಇಟ್ಕೊಂಡು imyaka myinshi ಟೈಮ್ ನೋಡು umva amagambo uyu musaza Sishu tumaze kumenya neza yuko afite inzika bitewe n'ibyo uyu mugabo papa yamukoreye bira nibyo yatekerezaga ಇಷ್ಟು ವರ್ಷ ಒಳಗೆ ಇಟ್ಕೊಂಡು imyaka myinshi umfitiye urwango ಟೈಮ್ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಕೂತ್ಕೆ ariko birasa naho urwango rwawe urungaragarije mu gihe nyacyo umugabo nawe yabimenye ಎಷ್ಟೋ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಟ್ಟು wageragaje guhagarika umuvandimwe wawe igihe kirekire ariko ntibyigeze bikunda yo ಅವನು byaje kurangira gucitse biza kurangira apfuye ಆ ಜಿದ್ದನ್ನ ಒಳಗೆ ಇಟ್ಕೊಂಡು urwango waje kurugumana mu mutima wawe ಜೊತೆನೆ ಇದ್ಕೊಂಡು ukomeza kugumana nanje ariko unyanga ibyo nabikunze none se ari he ನೀನ್ ರೆಡಿ ಮಾಡಿರೋ ವೆಪನ್ mbwira uwo wateguye ugomba kuzandimbura namaze kumenya ko uri umugambanyi ari he uyu barasa n'abamuvumbuye mbibutse uyu niwe woherezaga amakuru akayahereza guna Napoleon Bonaparte abize histori sasa twagiye Napoleon Bonaparte ಅವನಿಗೆ ಇಡೀ ಪ್ರಪಂಚನ ಗೆಲ್ಲೋ ತಾಕತ್ತು uyu mugabo yari afite ubushobozi bwo kuba yayobora isi yose ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಇಡೀ ಯುರೋಪ್ kubera ko uyu mugabo yigeze kuyobora Europe yose arayiyobora ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದ ಸಣ್ಣ ದೇಶ ariko agahugu gato cyane ಆಯ್ತು ಅಂತ agahugu yavuze ngo azagafata nyuma cyangwa se ngo azakataka nyuma ಇನ್ನ ನೆಗ್ಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ದ akagasuzugura ako gahugu bakitaga Spain ಆದ್ರೆ ವಿಧಿ ಆಟ ತಾನು gusa mu nyuma ಪೈನಿಂದನೇ uwo mugabo ako gahugu yasuzuguye niko yaje gupiramo ari kugerageza kukataka yagasuzuguye ನಿನ್ನ ಹುಟ್ಟ ಅಡಗಿಸೋ nawe rero menya neza yuko umusore uri gusuzugura yavutse kugira ngo agusoze cyangwa se akwice ubyumve neza n'ugomba kugukura kuri iyi si mbega inkuru nziza Napoleon Bonaparte ಈಗೆಲ್ಲಿದ್ದಾನೆ none se ari he ಸೋನು
kano kanya tuvugana arihe nga ndangize ಎಲ್ಲಿಂದ ಎತ್ತಿದೆಯೋ hamwe mwakuye umurambo wa mango ಅಲ್ಲೇ ಇದ್ದಾನೆ nihari niba mushaka musangeyo boss araseka shiri mugende muzane uwo musore ufite umutima ukomeye ngo wanya Espanye Spain na ready madiro nanjye ndaza kuba ndi guhereza uyu wamuteguye ndi kumuhereza icyo kunywa bas mugende mumuzane izi ni za filime z'ubwenge wicare witonde iki gihinde hari uwakigusobanurira ntumenye ngo wagwane uyari hano bakura imbunda bayise shu bakura revolver mbibutsuyu agize guca pistol dore ngarayirekura akura pistol goodbye seshu bye mbibutsuyu musaza guna yigeze kumubwira ngo kuri iyi si nta muntu n'umwe wakurasa uretse nje cyangwa se wowe ukirasa icyo kintu mukibuke neza bamutunze pistol ako kanya arayirekura papa na arekura pistol dore ngiraje hasi bigenze biti kumbe bamuteye icyuma kare nyiriki icyuma turamuzi ninde kwe demwe dore uko byagenze yahagaze kare seshu umunsi umwe nzaza kureba iyo ndari kuvuga nzayisanga mu ndiri yayo umusore yamwisangiye we papa na aja hasi aja down ndi byatinze icyari gikurikiye mu Buhinde nuko bashingura ಅಣ್ಣ ಮುಂದಿನ ಕಾರ್ಯ ಎಲ್ಲ ನೀವು ಮಾಡಬಹುದು muvandimwe ibisigaye byose wabikora ನೀವೇ ಅಲ್ವಾ yari buri kimwe kuri wowe ಇದನ್ನು ನೀವೇ ಮಾಡಿ ndakwinginze nibi bisigaye byose bikore ni umusaza uri hano ಪಾಪಣ್ಣಂಗೊಬ್ಬ ಮಗ ಇದ್ದಾನೆ papa na afite umwana w'umuhungu nta kintu na kimwe twakore ngo dutinyuke kumutwika umwana we w'umuhungu niwe ugomba kuza kubikora mama we papa na afite umuhungu we haraka mutokaje ako kanyara umugore wavuyeyo uyu mugore mumwitegereze neza mbibutse umunsi umwe uriya musore bita Guna bigeze kumufata bamutunze imbunda afunga amaso mwibuke neza ko yigeze gutekereza uyu mugore hari ikintu ari gusaba Imana uyu mugore akavuga ngo Mana ndagusabye nzabifata ngwaho nabyaye abasore 100 b'abahungu numva ashaka gukora imibonano mpuzabitsina ariko sindwite mubyibuke neza uyu mugore yigeze kubisaba Imana nukubera iki yabisabye Imana witonda urasobanukirwa imibonano nduza idakingiye ako kanya guru mwenyewe dore nawe ngaraza akarenga kuri wa mugore tubonye ari gusohoka mbere nukuvuga ngo Guna aramutse akomeje imbere bikarangira ari ushinguye uriya mugabo wise papa na byaba bisobanuye ko ari umwana we rihawe hale erdide ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ maze kumenya neza yuko nagaburiye inzoka ತುಂಬಿದ ಘಟ ಸರ್ಪಕ್ಕೆ ತಲಸಾವು kubera iki utegeze umbwira ko mbana n'inzoka ndabizi mu cikoni cyanjye hano ngunda gutekera aba bose baritegereza dore Guna ngarakomeza imbere Guna ndabwo ari amahirwe yanje ahubwo ni mbwebwe bose acika indege ariko ndasobanura ndamayobera gahunda zayikore dore ko bareba stati zanjye bakazikora cyangwa bakareba izafazo ngo fe ya postinze ngo kandi nanjye ukora iki bas
ಬ್ಲಡ್ ಹೊರಗೆ ಬರಬೇಕಾದ್ರೆ ಹಿಂದೆ ಒಂದು ಸ್ಟೋರಿ buri maraso yose yasohotse akava mu mubiri aba afite inkuru yayo. ಅವತ್ ನನ್ನ ಸ್ಟೋರಿ ಕೇಳಕ್ ನಿನಗೆ ಪುರ್ಸೋತಿರಲಿಲ್ಲ. kuri wa munsi wanze kumva inkuru yanje ariko muri kano kanya ndagira ngo wowe utuze wumva inkuru yanje. cyagiye undunze imbunda wambwiye yuko udafite umwanya wo kuba wakumva inkuru yanje ariko muri kano kanya nagufashe tuza umanze wumve inkuru yanje ngiye kukubwira. mama ritegereza dore umwana uri hano ಅಂದ್ರೆ 7 ಕೋಟೆ ದಾಟ್ ಬರಬೇಕು ನಿನ್ನ ಮುಟ್ಟ. aka kanya tuvugana narenze ibihome birenga 7 kugira ngo mbe nakubona. 7 ಜನ್ಮ ಆಯ್ತು ಬರ್ಬೇಕಾ? urabona kuba nagufataho bisaba ko mbuka izindi ncuro zirenga 7. oya wibeshe. kubera iki siniki cyatuma nongera kuvuka? ಕೊಟ್ಟಿರೋ ಈ ಒಂದು ಜನ್ಮ ಸಾಲ. ubuzima bumwe wahawe urumva budahagije. umusore atangira kuzengurutsa agacuma n'imigenzo y'iwabo. niba ari akabindi reka nawe ni akabindi we. ibintu simba bisobanukiwe. ನಾನು ಯಾವ್ದೋ ಕತ್ಲೇಲಿ ಮಿಸ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟವನಲ್ವೋ. nge ntabwo nigeze mbukira mu mwijima, ಜೊತೆಗೆ ನೀನೇ ನಮ್ಮಪ್ಪ. ahubwo naje kugaragariza isi yose y'ukuri papa wanje. dore umusore ngo ariyicira se. guta umwana nguyu yatinyuka kwiyicira se byagenze bite hagati ye na se? witonde urasobanukirwa. komi namba 1 banyita mudasobwa mu Agasobanuye koperative umwe n'imbaraga nibo bari gutuma mvuga guca we. umusore ageze imbere sasa dore ngo arafata umuriro agiye gutwika se mama wari imbere ye. ಅಮ್ಮ umusore yatangiye kwibuka mama ತಪ್ಪಿಗೆ kubera iki nsigaye ngunda guhanwa ಯಾಕಮ್ಮ kandi uzi ko ndi inzira karengane ngazira amakosa ya papa. umva ikibazo umwana yigeze kubaza nyina. guna ಬೇಡ್ಕೊಂಡ್ರು ನಿಂತ nditaye ku byo ushaka byose ನೀನು ನಿಮ್ಮ ಅಪ್ಪನ ಜೊತೆಗೆ nge nzongera kukureba mu maso ari ukuri gutwika siko yapfuye niho nzongera kukureba mu maso. umva isezerano umubyeyi yari yarahaye umwana we ati wa mwana we nditaye ku byo ushaka byose nzongera guhuza nawe amaso ari uko uhagaze imbere ku gicaniro uri gutwika siko yapfuye. ubwo ni umugabo we dore umugore uri hano za filime z'ubwenge. mama yarongeye yubura amaso yitegereza imbere umuriro umaze kuba mwinshi areba mu maso y'umwana we. byagenze bite? witonde urasobanukirwa. basi ibyo bimaze kuba umukecuru yaratashe aramanza aricara atangira gutekereza. sasa reka turebe uko byagenze. kagira inkuru. ntabwo ndaze ku ishuri mama vishwa ಬರಲ್ಲ ಅಂತ ಹಠ ಮಾಡಿ ntabwo ugomba kwanga ishuri nta n'ugomba gutinda kuja ku ishuri. kumbe sasa uyu mwana bamwitaga vishwa. ಕಣೋ ಈ ತಾಯಿ ಕೊಡಕ್ಕಾಗೋದು ni njye ugomba kukwijanira kandi nkaguhereza uburezi bumeze neza bufite ireme. ntabwo nifuza kujya ku ishuri abandi bana birirwa bari kumbwira amagambo mabi kuri papa ngabyumva ngumva nshaka kubakubita ariko bitewe nawe ngaceceka ngatuza. ese mama papa ntabwo ashobora kuba umuntu mwiza koko nk'abandi bagabo? ಮನುಷ್ಯ ಒಳ್ಳೆಯವನಾಗಿ ಬದುಕೋದಕ್ಕೂ wa mwana we ikiremwa muntu kiba kuri iyi si ಬದುಕೋದಕ್ಕೂ buri muntu wese uri kuri iyi si niwe uhitamo niba yakora icyiza cyangwa se agakora ikibi. ಅವನೇ ನಿರ್ಧಾರ ಮಾಡ್ಬೇಕಪ್ಪ. aba ari amahitamo. parivati ariko nje nahisemo kuba nahinduka ngabo umuntu mwiza. kumbe papa ni wese w'uyu mwana dore muri icyo gihe yari ari umukene ari hasi aciriritse. ನಿರ್ಧಾರ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. nahisemo kuba nakora ibikorwa byiza. oya utinjira mu nzu imbere guma kure yacu. ನಮ್ಮ ಪಾಲಿಗೆ waragiye uradusiga ದೂರ ಆಗಿದ್ದೀರಿ. udusiga twenyine. niki paruvati ಬದುಕಿದಾಗ bwa mbere warambwiye ngo ningende nje kure yanyu ಹೋಗುವಂತೆ bitewe yuko nari ndi umuntu mubi. ಬೇಕೊಂಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ariko muri kano kanya ngarutse n'inyangamugayo nifuza kukubwiza ukuri. iki kigabo sasa kiri hano gifite uburyo gikoresha karimi neza. ಬರಬೇಡ ಅಂತೆಲ್ಲ parivati ತಪ್ಪು ನನಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ. numvishe amakosa yanjye yose ನೀನ್ ಕ್ಷಮಿಸಿದ್ರೆ nuramuka umbabariye ಮಗನ ಜೊತೆ ನಾನು ಸಾಯೋವರೆಗೂ ndaza gukora ibishoboka byose ngenda nakora ibikorwa byiza ಅವನಾಗಿ ಬದುಕಿ ndetse ndaza kurinda umubano n'isano iri hagati yanjye nawe ndetse n'umwana wacu.
Paribati Bishwa ngwino hano ngwino kigatera n'agahinda ngwino hano ngwino yo genda ubanza siko yahindutse ಮಗನ ಮೇಲೆ ಪ್ರಮಾಣ ಮಾಡಿ ndarayirira ku mwana wanje Paribati ಇನ್ಮೇಲೆ ನಾನು ಒಳ್ಳೆಯವನಾಗಿ ಬದುಕ್ತೀನಿ yuko guturuka uyu munsi ngiye gutangira gukora ibikorwa byiza gusa ಅವಕಾಶ ಕೊಡು wumbereza amahirwe gusa urebe Paribati mugore wanje ಒಂದು ಅವಕಾಶ ಕೊಡು mba amahirwe ya nyuma abagore bafite umutima woroshe hari ukuntu kopi ndashobora kuyuzuza Presidente ngamubwira ati cyakoze ನೀನು ಯಾರು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡ್ಕೊ ಆದ್ರೂ ನಿನ್ನ ಹೆಸರು ಕೇಳಿದ್ರೆ ನೀವಿನ ದಶಾವತಾರದಲ್ಲಿ wa mwana we iki gitabo nguhaye harimo amateka ya Vishnu uburyo yavutse inshuro 7 zigiye zitandukanye ನೀನು ಯಾವ ಅವತಾರನಾದ್ರೂ nawe niwe uzahitamo incarnation yawe cyangwa se kongera kuvuka kwawe ngurifuza kuzaza umeze ute ukora iki ಯಾರಾದ್ರೂ ನಿನ್ನ ಹೆಸರು ndetse ikindi kigeretseho ವಿಶ್ವ ಅಲ್ಲ nduzongere kwiyita izina Vishwa ಗುಣ ಅಂತ ಹೇಳು guturuka kano kanya abantu bose ujabwira yuko witwa Guna ಕೆಟ್ಟದಕ್ಕೂ ಇರೋ ವ್ಯತ್ಯಾಸ iryo ni izina risobanuye itandukaniro riri hagati y'icyiza n'ikibi mwana wanje ubyumve neza ಹೆಸರಲ್ಲಿ ರುಜುವಾತಾಗ್ಲಿ basi umusore mama yamuhaye igitabo ni umwana muto ise yaje kubasaba imbabazi barazimuhereza ababwira ko azakora ibishoboka byose agatangira gukora ibikorwa byiza Paribati we n'umwarimu ku ishuri bagize guce mu kinyamakuru hari ibyo babonye bivugwa kuri se baraturiya umwana yaba ari gukina n'abandi bana amateka se yari yaranditse ni mabi dore umwana ngo biraza kurangira sasa aje isheni ubanza yaragwanaga n'abana imyaka ikomeza kwisunika dore imyaka ngiri isunika umusore ari muri gereza uyu musore yakoze iriye kosa ryatumye bamufunga imyaka ingana guca witondora bisobanukirwa byose ಅಳತೆಗೂ ನೀರು ಬೆಳೆದಿದ್ದಾನೆ apana ariwe papa wawe business akomeje kuzikora ndetse yateye n'imbere birenze umwana yavuye muri gereza apana yarateye imbere ni papa we dore uburyo asigaye ameze ntabwo yikoragaho yaragifite abapampebe bose we hari umuntu uri kuza ari kwiyita ngo ni umwana wawe ನನಗೆ ಮಗನ umwana wanje w'umuhungu ಕತ್ಲಲ್ಲಿ ಮಿಸ್ ಆಗಿತ್ತು ushobora gusanga uwo mwana yaravutse kubw'imbanuka ako kantu abantu bakunda gushiramo ngo umwana yavutse kubw'imbanuka ಹಿಂಗೆ ಹೊಡಿಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಸೇಟು ಜೊತೆ ಹಾತ್ಮೇಲೆ niba wifuza yuko twategura uburyo tugomba kwica uriya mugabo papa na tugomba kumanza kumuteranya n'abo bahanganye umusore ibyo byose nibyo bari kutwereka uburyo yagendaga ari gupanga kwica akica papa na ariwe papa we ntabwo tuzi icyo yari ari kumuziza twe twamaze kubona uriya mugabo yari yagarutse agasaba imbabazi ibi ni byo mama ari gutekereza aho yicaye niki cyatumye uyu musore Guna yica se witondora asobanukirwa umusore yavuye agasanga mama we ari mu gahinda agahinda ni kose bamufunze akiri umwana dore uburyo avuyeyo yarakuze n'umugabo mukuru ntibyatinze dore ngo baraza bakamwereka n'umukazana ndimo ndakubwira genda wiyicire siko kubyara biological father ni papa wawe mu maraso ನನ್ನನ್ನ ಈ ಜಗತ್ ಹೇಗ್ ನೋಡು ntabwo nzi neza uburyo isi izamfata ariko ni njyewe ubikwibwiriye dore umwana wa mwana we amaraso yawe nayo kurimbura ikibi ntuzagira ikintu na kimwe witaho dore ngo baramuhereza icuma ibi ni byo mama byose yatekerezaga sinzi ikintu papa yaba yarakoze tuvuye tugaruke hano sasa kumbe barakwereka wa mupolisi wacu sasa yaraje yegera umusore
uyu mupolisi turamuzi yagerageje gufata papa na biza kurangira byanze aba bararebana ಪಾಪಣ್ಣನ ಅಪೋಸಿಟ್ ಅಪ್ರೂವರ್ ಆಗಿದ್ದ ವ್ಯಕ್ತಿಯಿಂದ ನನಗೆ wa musore we nyuma yuko ubona ari nafashe ngagomba gushinja papa na amaze kwicwa akikirwa muri gereza ಲಾಕಪ್ ಡೆತ್ ಕೇಸಲ್ಲಿ ಪನಿಷ್ಮೆಂಟ್ ಆಗಿ zaje kurangira mbawe igihano ಸಸ್ಪೆನ್ಷನ್ ಮುಗಿಸಿ mbanwa amezi atandatu ndagaragara mu kazi cyangwa se muri uniforme ya gipolisi ರಿಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ uyu munsi tuvugana niwo munsi wa mbere wanje nagarutse mu kazi ಕೆಲವು ಸರ್ತಿ ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ guna ಬೇಜಾರಾಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಗುಣ rimwe na rimwe ಹೆಸರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಪೊಲೀಸ್ hari igihe nitegereza uniforme ya gipolisi ngareba ibirango bihari ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗದಿದ್ಮೇಲೆ ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ಯಾಕೆ ಹೇಳು ngumva ibintu bitanyuze ಸಿಗ್ನೇಷನ್ ಕೊಟ್ಬಿಡೋಣ rimwe na rimwe numva nakwegura ಈ ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ನೀವೇ ಹಾಕೊಳ್ಳಿ ACP ಸರ್ ACP wowe uje urambara iyi uniforme ನಾನು ಮಾಡ್ತೀನಿ ubundi akazi wari gukora uje urambwira ngo agukorere wowe wambara uniforme ari umurimbo gusa akazi ngufashe kugakora ಇಲ್ಲಿಗೆ reka badusubize inyuma sasa batwereke ACP n'uyu musore aho bahuriye ndetse n'uburyo baziranye ಮಾಡಿ ಒಳಗಡೆ ಬಂದಿರ್ತೀರಾ mwese murabe mwabana mwe muri hano Nyabishongo bitewe n'amakosa mabi yose mwagiye mukora ತಪ್ಪುಗಳನ್ನು ತಿದ್ಕೊಂಡು mwikosora amakosa yanyu nimuramuka mugiye hanze mubane n'abaturage neza aba baracurira umwana ntabwo yigera agaseka cyangwa ngo acurire ndi byatinze ACP akagenda bahereza ibyo kurya nyakubahwa ಹೇಳಿದ್ದು ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದವ್ರಿಗೆ ibintu byose wavuze wari uri kubwira abazanwe hano bitewe n'amakosa yabo ನಾನು ariko nje nubwo ndi hano muri gereza ndi inzirakarengane ndacyanigeze ngora ನನ್ನಂತವ್ರಿಗೆ ಏನಂತ ಹೇಳ್ತೀರಾ ಸರ್ nje niye nama wangira umwana sinzi impamvu yari afunzwe kandi yafunzwe igihe kirekire uyu ni umwana wa papa na niwe bakizeho cya kirego ni ikihe kirego witonde ಕೇಸ್ ಹಾಕಿ ಒಳಗಾಕ್ಸಿದಾನೆ ಸರ್ basi naho bahuriye ACP ಕೊನೆಗೂ ನೀನು ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ದನ್ನ nyuma na nyuma indego yacu wayigezeho akazi keza ಸತ್ಯದ ಪರ ಹೋರಾಡೋದು ಸಾವಿನ ಜೊತೆ ಜೂಜಾಡ್ದಂಗೆ wa mwana we kuba wararwaniraga ubutabera wari umeze nguri gukina urusimbi n'urupfu iyo bikora nabi ubwawe wari kubura ubuzima ariko wabikoze ಮಾಡಿದ್ರು ndani kosa na rimwe wigeze ugaragaza ನೀನು ಯಾರೋ ಅನ್ನೋದು ಅವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದೆ ಇರೋವರೆಗೂ ನಮ್ ನಡೀತಾ ಇತ್ತು ndetse nta n'umuntu n'umwe uzi ibikuranga ಈಗ ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ ubu bashobora kuba bavumbuye ugomba kwitonda bashobora kuba batangiye kukwigaho bakamenya ibikuranga ko hari akantu kanjabutse niko ko ndarasubiza inyuma we muranzi icyakubwira ನಮ್ಮಪ್ಪ ನನ್ ಮುಂದೆ umukobwa asigaye afite ibyishimo guna aramwegera hego kumana babo manzi umbwire ko nkunda ನಾನು ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ nyitegereza mu maso ಜೋಪಾನವಾಗಿ ನೋಡ್ಕೋ uraza kubona ko nzagukunda iteka ryose suzatangira kubomora gihari ಇಂದ ನೋಡ್ತೀನಿ sawa ngiye kuzamuka mu nyubako mbagarare mu idirisha ukomeze uhagarare hano mpaka ngubonye umusore ari hano sasa bahita bamuhamagara ಶಿಶು seshu ಏನಾಯ್ತು seshu bigenze bite seshu ಏನಾಯ್ತು bigenze bite wa musaza dore ngaramuhamagara ari gutaka wa musaza umuhereza amakuru mbibutse twari twamusize amaze kumutabara aho yari amaze kwica papa na umukobwa ageze mu idirisha reka nawe cagiye si ubundi ikintu kitabomora musore ava yihuse cyane umusaza wamuherezaga amakuru bamufashe ಇದ್ಗೆ ಮಗ ಅಪ್ಪನ್ ಹೊಡೆದು ಹೊಟ್ಟೋದ ndimo ndabaza ni ukubera iki utatumye wanzi ko nataka uriya mwana ngo nuko yishe se ಋಣ ತೀರ್ಸ್ಬೇಕಾಗಿತ್ತು ನನ್ನನ್ನ kubera iki wambagaritse ಯಾಕೆ ತಡೆದ್ರಿ ಸ್ವಾಮಿ ngomba gukora ibishoboka byose ngahorera boss ati ni uko wambagaritse ಯಾಕೆ ತಡೆದ್ರಿ ಸ್ವಾಮಿ kubera iki wambagaritse nyakubahwa umusaza arahaguruka ಹತ್ತು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಕರ್ಣ hari ijambo nahaye karana mbere yuko apfa karana ubwo ni papa na ನೋಡಿರೋರಲ್ಲಿ mu bantu bose nabonye ಅವನು ನಾನ್ ನೋಡ್ದೆ sheri sinigeze mbona umusore mu bikuriya wica ಭೂಮಿನ ಮೀರೋ ಶಕ್ತಿ ತಾಯಿಗಿರೋದು papa na yari yapapse bitewe n'ibyo yabonye ko umusore ari gukora ariko biriya bintu muri mwana yakoze byanyibukije ko mfite umwana w'umuhungu ಒಂದಾಗಿದೆ ಪಾಪಣ್ಣ igihe cyageze papa na ಬ್ಯಾಡ್ ಟೈಮ್ igihe kibi cyatugereyeho
bari kuganira ಅವನ್ ಬರೀ ರಕ್ತ ನೋಡಕ್ ಬಂದವನಲ್ಲ ಶ್ರೀ. uriya mwana ndabwira no kubera amaraso ದೇರ ಚರಿತ್ರೆನ ಕೆತ್ತ. ahubwo Ariana ari gucukumbura amateka ari inyuma y'aya maraso. ನಾನು ಹೊರಟೋದ್ರು ಅವನ್ ಮಾತ್ರ ಮಿಸ್ ಆಗ್ಬಾರ್ದು. nindamuka ngize ikibazo ngapfa rero umva ngubwira kandu ಅವನಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟವ್ರನ್ನೆಲ್ಲಾರನು nsezeranya shiri yuko uzakora ibishoboka byose ukica umuryango we wose. nsezeranya ಸುತ್ತೋ ಭೂಮಿ. urabona rero wa musore we iyi si irikaraga ಎಲ್ರಿಗೂ ಕೊಡೋದು ikaduhereza amasaha 24 ಆ 24 ಗಂಟೆ muri ayo masaha 24 rero ಒಂದ್ ಮೂಲೆಯಲ್ಲಿ ಅವ್ನು ನಮಗ್ ಸಿಗ್ಲೇಬೇಕು. humura tuzabonamo umwanya uhagije wo kuba twakemura ibyo dukemura tugahorera bosi wacu. umusore wacu nawe yaje, umusaza shiri bamaze kumushyira hasi. sishu ni sishu apana shiri. sishu byagenze bite? sishu mbwira byagenze gute, byakugendekeye ute? sishu mbwira. yo umusaza atangira kumubwira uko byagenze, bamukomye. ಹೋದ್ಮೇಲೆ urabona rero ubwo papa na yapfuye, umusaza sasa yatangiye kuganirira umusore uko byagenze. bamaze kubona papa na amaze gupfa, dore ngo barufata wa mwanzi wa papa na bakamanza bakicara bakaja inama yo kongera kwihuza. dore uko byagenze sasa. ಹಾಕಿದಂದೆ ndamba mvuye guhangana ಆಗ್ಬೇಕಾಗಿರೋದು ಒಂದೇ. icyo dukeneye ni ikintu kimwe, ರಕ್ತಕ್ಕೆ ರಕ್ತ, amaraso ku maraso. ದಂಧೆ ನೀನೇ ಮಾಡು, wowe yobora bizinesi, ಗುಣನ್ನ hanyuma si guna uyahita seka. ಇದೇನ್ ಶ್ರೀ? niki kiri ಪಣ್ಣನ್ನ bitewe nuko papa nana mukuye mu nzira, ಆವೇಶದಲ್ಲಿ ಬರ್ತೀಯ ಅನ್ಕೊಂಡ್ರೆ narinzi yuko ibintu bigiye kuba ari bibi cyane, ariko ndi kubona musa n'abari kunyinginga. ನನಗ್ ಡೀಲ್ ಓಕೆ, sawa meze neza turumvikanye, ಗ್ರಾಂಟೆಡ್. ariko turasezerana ikintu kimwe, ನಾನೊಬ್ಬ ಪಕ್ಕಾ ಬಿಸ್ನೆಸ್. mumenye neza yuko ari njye mu business man ukomeye. hanyuma ikindi mwamenya, mumenye neza yuko urupfu rwaguna rutoroshe. ನಾನ್ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ndagusezeranya nyakubahwa, ಹೊಡೆದಾಕ್ತಿವಿ. uriya mucenzi tuzamuvunagura, ಶೇಷು ಎಲ್ಲಿದ್ದಾನೆ? tuzamukira hasi umanza utubwire umuntu wamuherezaga amakuru aza kutuneka akatugambanira. nibwo bahise batanguye umusaza. yo ಗುಣ ಬರೋ ತನಕ ಉಸಿರಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. mureka umeke mpaka guna aje. uyu bamuhereza ikibando, uyu musaza bahise bamutanga guna rimwe ku mutwe. dore igiti ku mutwe. umusaza nguyu uba wifitiye ibibazo bitandukanye. guna igihe kirasa n'icyangereyeho. guna sesho ndakwinginze mwana wanje, aba ari wowe uzandwika, ni wowe mwana nsigaranye. basi sishu yo ndibyatinze. umusore nta kindi yakoze, yaje gushingura umusaza. ari hano abona telefone. niki guna ಬಂಟಿ ಆಗ್ಬಿಟ್ಯ usigaye uri wenyine ಅಂದ್ರು ನಿನ್ ಗೆಳೆಯರ್ ಬಳಗ inshuti zawe rero nizo zigiye kumukurikira. ntugire ikibazo ಇದೆಯಾ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ukurikira ngo ಪಂಟ್ರು ari hagati ya golden cyangwa se punda. za nshuti zawe ebyiri genda uzitabara niba ushoboye. dore umusore nta kindi yakoze, feri ya mbere afata bike, afata moto, arerekera. ndasobanura ಬಂದು ಕರ್ಕೊಂಡು we punda ari yajanye na golden, sinzi ahantu bagiye. golden kumbe sasa bano bo ubuzima bwarabaryoheye, hari aho baje. punda nuwo w'imbere, golden nuwo w'inyuma w'ibisatsi. uyagize guca abona guna aramuhamagaye, yanga kumwitaba, telefone ahita yibika, akura icyuma. golden reka badusubije inyuma sasa batwereke golden uko byagenze kugira ngo akore kiriya cyuma. ಇದು ನೀನು ಗೋಲ್ಡನ್ ಆಪರ್ಚುನಿಟಿ. aye ni amahirwe tugiye kuguhereza. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಗುಣ ನೀನ niba wifuza kuzabaguna ukurikira ntabwo byapfa gukunda, ಎತ್ತಲೇಬೇಕು. kereka wishe punda mugenzi wawe nibwo twatangira gukorana nawe. nubyanga turakurigasura bosi, nemeye ndahita mbakorera rimwe. golden yagambanye, ni umugambanyi. yo punda sasa dore ngarahumeka inzigane. uyamaze kumusoza afata amafoto arafotora.
hasi. ಹೇಳೋ ಗೋಲ್ಡನ್. Mbwira Golden. ಕೊಂಡು ಗ್ಯಾರೇಜ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಾಯ್ತಾ Ndagutegereje hano muri garage. bro. ನೀನೆಲ್ಲೂ Punda yapfuye. Ndakwinginze ngwino ndaje ntugira ngo nta mwuja. ಉಸಿರನ್ನ ಬೀಗಾಗಿ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಗ್ಯಾರೇಜ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಾಯ್ತಾ ಇದೀನಿ. ಬೇಗ ಬಂದ್ಬಿಡು. ನೀನೆಲ್ಲೂ ಹೋಗ್ಬೇಡ, ಅಲ್ಲೇ ಇರೋ, ನಾನು ಬಂದೆ ಈಗ. Umusore avayo agera muri garage. Guna bishe Punda imbere y'amaso yanje. Ikigo gikiririza nta kintu na kimwe nari kubikoraho. ನೀವು ಮಾತ್ರ ಪಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ wabikoze uwo ari we wese ntabwo uteze kongera kumubona ukundi. ಮಾಡ್ತಿರೋ ಒಬ್ಬೊಬ್ರು ನನ್ನ ಮಕ್ಕಳು bari abashenzi bose imikino yabo ಕುಕ್ಕೆ ಕೊಯ್ದು ತಾಯಿ ngiye kubashyira hasi. ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ngiye kubashyira hasi ntugire ikibazo. Guna utanziga njyenyine abisi. ಶ್ರೀ shiri ಗುಣ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. Guna araje. ಬರ್ತಾರ